que se sexa leve a terra. E gracias, é unha honra por terte coñecido. Xavier do Campo. Farele para a súa familia e a todos os seus amigos o máis entrañable das nosas apertas dende aquí do seu programa de lugar. Cantarillegas de Castromao. Escribía para vos, facía literatura infantil e juvenil, seguro que estudiaches e leichedes algún libro del. E se non, recomendable. O bo que teñen os grandes é que sempre deixan cousas para que despois podamos disfrutar deles durante toda a nosa vida. Xavier do Campo é un deles. Bueno, Cantarillegas, a ver, que decía, un aplauso grande para elas. Un aplauso grande, que a Xavier seguro que lle encantaría que comenzáramos así, con esta alegría. A ver, elas teñen unha historia moi bonita, que é a seguinte. Ti chamaste Isabel. Sí. Vas a ver. Estamos no ano 2018. Vou poñer por aquí, que se non está mirando para mí, claro, non... Nací ano 2018. E no ano 1997, a túa aboa... Como se chama a túa aboa? Lola. O Dolores. O Dolores. Va, te chamas Lola. Sí. Vamos a chamar Lola. Lola, hola, moi boas noites. Está véndonos dende casa, non? Sí. Mándalle un bico dende aquí, nada por aí está Lola. Ela estaba aquí no ano 1997. Sí. Parece que a escoitemos. Vale. Vamos a escoitar a Dolores. A ver, non a vemos. Aí vai. Ela. Ela esta é Lola. Hai que ver. E ides cantar isto mesmo, non? O non, outra cosa que, pero tamén que cantou ela aquí, aquela noite, do ano 1997. Está moi ben, Isabel? E logo ti chamaste Ainhoa. Ainhoa, a túa bisaboa tamén estivo aquí no lugar. Non. Non estivo no lugar? Non. Bueno, pero ela ten unha foto. Cantaba tamén, ela tamén cantaba, non? Sí. Bien, vamos ver a foto. Como se chama a túa boa? Delfina. A ver, Delfina, un saúdo e un bico grande aquí do Galloso e sobre todo e por riba de todo da túa neta Ainhoa. Aí está. Mira que guapa está Delfina. O sea que Delfina non cantaba con Dolores, estaba eu enganado. O sea, Dolores sea que estuvo aquí, pero Ainhoa, Delfina non estivo. Non, Delfina non. Pues tela que traer un día aquí. Bueno, pois veña, a elas, a estas amigas que nos visitaron alá polo ano 1997, tanto Delfina, tanto Dolores, eran informantes daqueles aos que xente como Mercedes Peón ou como Leilía ou tantos outros que coñeces aquí do lugar, pois foron a recoller pezas que foron enseñándose e de logo facían aquí. Bueno, estamos preparados? Cantarillegas, que o nome é complicado, Cantarillegas de Castromao. Vamos a cantar. Empezamos o lugar con elas. Andrea e Paula, que non vos saludei, Andrea e Paula, que seguro que tamén teñen aboas. Vamos alá. Trae unha pinca de viño para mullar la garganta. Cantarei como unha rula, farei como a rula canta. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Axudademe a cantar mociñar da miña aldea. Axudademe a cantar que estou enterraia. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Marinero de agua dulce, llévame al agua salada, llévame a Puerto Rico, de Puerto Rico a La Habana. Ay, la, 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 de Puerto Rico a La Habana.
anillo de plata fina, puta fura no meu dedo, si fosse lo condanante, deu ter amores tan cedo. Ai, a la 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 la, deu ter amores tan cedo. Somos de Mondari, somos piquiniños camarratos, o que se meta con nose, leve piñas e chupapos. Ai, a la 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 la, leve piñas e chupapos. Ai, que alta vai a luna, máis alta vai o luare, máis alta vai a fortuna, que Dios ten para nos dare. Que Dios ten para nos dare. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Ora vai timbora, vai timbora, vai timbora, ora vai timbora, mocera de aquí pra fora. Ora vai timbora, vai timbora, vai timbora, ora vai timbora, mocera de aquí pra fora. Cantarillegas de Castromao. Esta noche, ¿no? Encantaron, Qué forma bonita de iniciar o programa. Pois sí, señor. Mira, que acordábamos de Xavier do Campo, que escribiu para os nenos, é un premio nacional de literatura infantil e juvenil, e elas pues adornaban, pues de alguma maneira quedou todo moi completo así este saúdo, este inicio de programa, que non nos gustaría que fora así, pero bueno, así foi esta semana. Claro ¿Qué que tal? sí. ¿Cómo estás, María Mera Pues moi Constela? ben, Galloso. Oye, Un pouco cansa, pero... non me extraña Estive porque aí. está grabando unha serie, non podemos decir nada porque non pode desvelar nada. Algo xa se pode dicir, Sí. pero pouca cousa. De que pouca. fas? Pois fago de policía xudicial, da Garda Civil. Algo que non ten nada que ver comigo aparentemente. Unha tipa moi dura, moi seria, moi fría. Sí. Pero un placer poder E que eres, interpretar algo tan sarxento, diferente. capitán ou que eres? Son tenente. Ah, Tenente tenente. Vargas, a Tenente Rosa Vargas. Aí no Sabor das Margaridas e hoxe acabamos de rodar e, bueno, foi unha xornada longa, pero seguro que valerá a pena para que logo a xente disfrute. Bueno, tenente. Tenente, eso. Bueno, vamos alá. Non trouxe a pistola, pero andará por aí, Si que me acabo de tocar o peto, unha tontería. Son 7.000 euros. Non era pistola. Non tiña pensado decirlo, pero xa que saquei o teléfono, digo que hai 7.000 euros no teléfono. Así. Bueno, é un pequeno detalle. Casualidades, verdade. De todos os xeitos, querida María, onde está a gran emoción da noite Sí, é aí. señor. Aquí están, o noso Aí. recanteiros. Borja non pudo estar esta noite, pero en calquera caso, os 7 que están, 8 con Borja, que saiban que 4 son os que esta noite teñen que abandonar Luar. Sí, os recantos. Bueno, despedirse. Despedirse, porque aquí sempre volven todos os Sempre recanteiros, volven, sempre volven. Esta, por tanto, Sempre unha noite de volven. moitísima emoción, porque esta noite xa saberemos quen son os 4 semifinalistas. Semifinalistas, iso é. Esta noite os 4 semifinalistas do ano da temporada 26 de Luar. Iso é. Esta noite cantarán Lesca e Lucía Aral, que son as últimas en pechar esta fase. Bueno, e de rapaces e rapazas que están comenzando os seus pasos a auténticos triunfadores con premios Grammys no seu haber, e o máis importante de todo, o cariño do gran público. Señoras e señores, esta noite, El Consorcio. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pálido lirio y sé que me quieres
quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Esta noite, consorcio en directo ás 10:25 da noite. Onde están os seguidores de Lucía Aral? Recanteira. Aí está. Non vos vi. A ver. Pensé que xa non había pernas para levantarse. Estes son os de Lucía Aral, pero os de Lesca, onde están os de A ver, Lesca? os de De Lesca. Lugo. Arriba. Non se levantan, non se vexo levantan. pouco animada a sí, parroquia, sí, están sentados, que para levantar. ser un día de gran final esta noite, porque hoxe marchanse nos 4 recanteiros, sabemos xa os 4 semifinalistas, así que unha noite de Unha moita noite tensión. forte, sí. Están reservando forzas. Eu creo que sí, Están para o reservando final. forzas. Non se fale máis. 7.000 7.000 euros no teléfono. E temos unhos anuncios formidables, non? Claro, pero pouco tempo e Vamos volvemos a ver de os contado. anuncios e logo empezamos a chavar, festa rachada. Sí. A ver os de Lucía, a ver os de Lesca. Imos cas festas para a fin de semana. Mañá sábado, festas en Saldoira, a Pontenova, e serán de aquí, na Coruña. O domingo, festa de exaltación do pan de cea, declarada de interese turístico. E durante toda a fin de semana, anoten, festas de San Pedro e San Pablo en Argomoso, Mondoñedo. Virxe do Corpiño en Oca, Coristanco. Festas do barrio de San Pedro en Compostela. Festas patronais de Vilalonga en Sanxenxo. Festas de San Pedro en Santa Comba. Rapadas Vestas en Candaoso, Viveiro, declarada de interese turístico. Festas do Bran en Boiro. Festas na honra de San Pedro en Pígara, Guitiriz. E festas de San Pedro en Crecente. Festas patronais en Coia, Vigo. Festa das Cereixas de Paiosaco, na Laracha, de interese turístico de Galicia. Asalto ao Castelo de Vimianzo. Fin de semana cultural e gastronómico en Piñeiros, Narón. E festas de San Pedro en Buriz, Guitiriz. San Pedro, estamos nel, aí, saúdos para os Pedros e para os Pablos. E hai un saúdo para a nosa compañeira, está escoitando as festas, un saúdo para Marisela, que hoxe non pode estar aquí con nos, un pico grande para ela. Bueno, un aplauso grande para Cantigas e Agarimos, señoras e señores, están vostedes e teñen nas súas pantallas a un dos grandes coros da nosa terra. A un dos grandes coros, aquí, moi boas noites. Estamos felices porque presentan, despois de 40 anos, a primeira grabación de Cantigas e Agarimos. Sí, botou un tempo aí sin sacar nada a luz, pero bueno, chegou un momento de poñerse outra vez aí arriba. Algo a pena espera porque eran vostedes que dúas pezas nos van a poñer en esta noite. Titúlase A Corazón Aberto, está dedicado a Los Porteiro, un home que foi, fundador das Irmandades da Fala, vicepresidente de Queixumes dos Pinos, que foi o coro precursor de Cantigas e Agarimos. Estamos falando dun home moi importante na cultura galega, O Corazón Aberto. O domingo presentades o disco de forma, oficial, en Santiago. En Santiago, no Teatro Principal, ás 9 da noite. Gran día. Gran día. Porque vai chover e nada mellor que meterse aí no Teatro Principal a escoitar a Cantigas e Agarimos. Ás 9 da noite no Teatro Principal, pero hoxe temos a honra de que nos visiten nun lugar en directo, estrela de disco, ás 11 menos 25. Un aplauso para Cantigas e Agarimos.
Aviso importante esta noite no lugar. No que participarán conxuntamente a Escolanía da Catedral de Santiago, o barítono Eliseu Mera, a Orquestra Palladium e Ollo, o Grupo de Linguaxe de Signo da Unidade Pastoral do Milladoiro, Teo e Contorna, co obxectivo de achegar a música tamén ás persoas xordas. Así que as 8:15 na Igrexa de Conxo. Muy bien, Bien. pues ali hai que estar, ¿eh? Bueno, queridos amigos... bien, esta era... Estaba dudando porque antes saía... Era o de Fouciños, que isto é o que se entrega en Zas, En Zas, entrégase... No pasa nada, no pasa nada. Isto é o que acaba de decir a niña, efectivamente. Este é o anuncio. Bueno, perfecto. Señoras e señores, esta noite, sino recantos, temos moita emoción porque 4 deles hoxe nos teñen que decir adeus. No vai de baile non é menos. Porque no vai de baile hoxe entramos na primeira semifinal. Unha parelliña que xa se vai quedar unha parella para a final. desta noite é xa primeira finalista. A primeira A primeira finalista. É dicir, o nivel das parellas de hoxe é excepcional. Sí. Excepcional. Xa que tedelo claro. Xa hai que ir a pillar agora, É dicir, non o tedes claro. Nada claro. Pero para eso está o xurado, Desta noite. hai que decidir cal das dúas parellas desta noite é a primeira gran finalista do Vai de Baile. Así que vamos a ir poñéndonos En situación. con tranquilidade. Eu creo que para isto o mellor é unha rancheira. Tens razón, Gallo. Unha rancheira. Sí. Vale, soltar tensións. Vamos a soltar tensión. Coñecen vostedes esa de Jalisco no Terrajes? Hombre, Juanjo el Charro, Jalisco no Terrajes. Jalisco. Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novio, es Guadalajara. Si esa bonita la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Hacían este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. A mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos y allí en la cañada. Rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. Jalisco se quiere a las buenas porque es peligroso querer a las malas. Una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en Chapala. Jalisco no te raca, me sale del alma. Gritar con calor, abrir
todo el pecho hachean este grito, que lindo es Jalisco. Palabrear de honor. Juanjo el Charro esta noite, 11 menos cuarto, achegándonos o vai de baile, volvo a repetir, no que esta noite dúas parellas excepcionais, unha delas, desgraciadamente ten que ser unha nada máis, será a que chegue a gran final, que dentro de 2 semanas Xa se non queda realiza. nada. Hoxe é un día de Hoxe- tensión, os recantos tamén, buscando esta noite É os que chegou o castros verano, hai que semifinais. ir tomando descanso. Estamos na final, que isto non de fútbol, non solamente de fútbol vive o home. No, menos mal, menos mal. Aí está. Que hai máis aquí cousas. tamén hai grandes finais. Bueno, a ver, outro recado importante que temos que darlle, que estamos preparando xa o vai de baile. Aí E estamos. vamos a... Pois imos cos premios Fouciños Esto. que se entregan mañán sábado día 30 en Baio. Aí está, aí Zas, está. haberá actividades durante todo o día, obradoiros audiovisuais para os avós, para netos, entrega de premios ás curtametraxes gañadoras, Sí, señor. con 1.000 euros en xogo. Mira E ti. moita música. Moi ben, moi ben. Hai un montón de grupos, así que Nora hai que boa achegarse ali. a estas iniciativas. Moi ben. Premios Fouciños. Bueno, recordamos que antes tamén, e o vimos aí un pouco atrabucadamente, Sí, mezclamos que papeles. tamén era moi bonito ese tema. Escolanía da este- Catedral de Santiago, co barítono Eliseu Sí, señor. Mera, a orquestra Praeludium. Aí está. E a cita é as 8:15 Moi na ben. igrexa de Conxo. Estupendamente. Ima Morandeira, por favor. Que tal? Moi boa noite. ¿Cómo estamos? Que tal, querida Ima? Que de cousas hai esta fin de semana, que de eventos, Pois sí. que de artistas, que maravilla, que ben. Aí acabo de tocar outra vez do peto 7.000 euros. Ai, cada vez Non que tocas chames o sin peto querer, 17.000 non vai a euros, ser. Non está mal, non está nada mal. Abulta, abulta o teléfono. claro. Home, 7.000 euros, ni máis ni menos a multa. Mira, eu, xa que estades falando de todos os artistas que temos hoxe, maravillosos. Sí. De toda esa xente que vai facer concertos esta fin de semana, artistas, cantantes, de todo, por que non pedimos, atención, A ver. fotos con artistas, con cantantes, con presentadores, con Galloso serve tamén, por suposto, con toda a xente Haberá unhas cuantas famosa que por aí. coñeceran polo camiño. Vale, vostede mándenos fotos. Haberá moitas, seguro. Con Galloso miles. Sí, sí, algún, Entón, esta pois noite eso. xa pode mandar algún por aquí que Claro. sacamos Por fotos. xa. suposto, pues as que facemos Sí, por aquí, sí, pois sí. eso, con presentadores, presentadoras, actrices, actores, todo o que se lles ocorra, cantantes, mándenos aí Vale, as vale. nosas redes sociais, hoxe con hashtag Luar1134. Perfecto, Vale, Ima despois Morandeira. vemos todas esas fotos. Bueno, señoras e señores, imos... Eu creo que con unha das grandes finais, ¿no? Hai que Esta ir noite xa, xunto hai que con ir de xa. recantos. Nervios. Vámonos para Vai de Vai de Baile. Hala. Aí chegou o momento. Cando empeza un o curso, sempre digo, ui, que lonxe queda eso cando chegue. E mira ti, xa É está. que rápido pasa. En nada estamos no Nadal, xa verás. Boas noites. Algún deles semifinalista, no, finalista. Esta noite Sí. algún desas parellas Semi será xa son, finalista. hoxe veñen así moi Semi xa son. unha parella moi contrastadas, non? Bueno, Blanco, negro, jean e o jan, a perfectamente ver. vestidos. Bueno, presentámonos, por favor. O día e a noite. Vamos alá. Pois temos de negro a Nuria e a André Firmenus Melitanos. E a Alejandro Cangado e a Ana Bugallo, fillos do Torreiro. Bueno, moi ben. Inda que estamos buscando un posto na gran final, os tempos son os mismos, a dinámica é Non exactamente cambia igual. nadiña. Estamos preparados? Empezamos por Firmenus. Por Firmenus, sí. A de un, a de U, esa de tres, buscando un posto na final. Vai de baile. Tempo. ¡Ay, pasa como te mueves!
Cambio de parella. Fillos do Terreiro. Cambiamos de ritmo y de pareja. Vamos, Caixota. Arriba, Jiménez. ¡Ahí va el Jiménez! Vamos, Francia. ¡Cambio de parella! Vamos agarrado, recta final, 30 segundos. Non se collera debaixo do paraguas. Yo que teu é meu, yo que teu é teu. Eu non quero que vayan Pedido que burla de vale, que tal que se lle. ¡Viva a festa! ¡Baile, baile! Todo decidido. Bailadores expuxeron o seu arte, que é moito. E a verdade é que non me gustaría estar para nada, pero para nada non mos envexo Na liña, viña. Hasta sudamos nós, Galloso. Sí, Monse, Chisco, Cristian, non vos envexo nada. Ata logo. Veña. Ata logo, abur. Deixa posto aí o nome, deixa posto o nome do finalista. Eu sei que vamos a facer mal. Xa, fagamos o que fagamos, penso que vamos a facer mal. O mellor que poidamos. Porque... faremos o mellor que poidamos, pero se algo pagou a pena esta noite, e quero que saibades, e por eso estamos agradecidísimos, son as vaguas de Monse. De que miradea. É que Cos dous, coas dúas parellas. Emoción. Foi emocionante. Super bonito. É que é unha final, é unha semifinal, pero que Sí, sabe, señor. sabe moitísimo a final. Ademais, esa elegancia da batalla que teñen os que saben gañar, os que saben perder, que teñen eles, como se pudo ver no... Está claro, independentemente de outros avatares, vos elexiste desas 4 mellores parellas, por tanto, dúas son as que van a ir a final. Bueno, Cristian, empezas ti. Sí. Bueno, Tedes que falar das dúas parellas, así que brevemente da primeira e logo da Vas segunda. a empezar, Cristian. Firmenos, Veña, empezamos. Vamos por firmenos, os de negro. Bueno, que dicir, os de negro, menos negro, os... Xa te dixen antes que prestabache un cinto, pero tens que avisarme antes de vir.
Día que traíasme un para próximas. Tienes que recordar. Tienes que recordar. Non se pode estar en todo. No, pero si comprometeches, tiñas que recordar o que é Cristian. Ten chapiñas aí, igual non che daba. Bueno, igual lle dá un toque aí. Pero avisarme un pouco antes e xa está. Pero bueno, que decir, super elegante. Gústame a idea do leitmotiv, que usaron o leitmotiv, esa figura do movimento do pé, que repetían durante todo a súa exhibición como material temático. Estuvo moi ben facer unha historia con ese protagonismo dese pé. Esos saltos que son máis de saltos son Tour en l'air de André. O sea, Tour en l'air é en ballet un salto no aire que podes facer un doble Tour en l'air. Seres capaz de facer un... Tanto xa non sería, pero... Podrías facer un... Podes intentar, por favor. Podo intentar. Un doble Tour conmigo. Veña, inténtate con él. Eu fai moito que non fago, Ainda va de romper unha perna. Preparados. Por favor, protección civil, estad atentos fora. Teño que facer unha primeiro. Eu fago che unha máis con estos zapatos. E nada. Está ben. Bueno, Cristian está sin quencer, cuidado. Eu lembro un factor clásico o tempo, pero é genial. Bueno, Tour en l'air é un giro no aire que cada vez que se desplazaba facía unhas exhibicións tremendas. Tamén gustoume moito os puntos que fixechedes con cambios de ritmo, que como que decíamos outro día, non facer sempre, por exemplo, se estamos no 6x8, tacata, que non vayan os puntos tacata, fixeron algunha polirritmia, por así decirlo, rítmicas distintas sobre o 6x8 da muñeira, chulísimo, e o mesmo na xota, o sea, teña esa figura do leitmotiv dese pé, pero tamén os contrarritmos, que é unha cousa super complicada. Bueno, fillos do Torreiro, a ver. Pouco máis. Bueno, queres opinar algo máis de... Non hai de un a un, non é así. Eu creo que imos un a un con unha parella, vai ser máis práctico. Eu non quería interrumpir, toca chate Monse. No, Cristian, falaches xa dos fillos. Non, pero bueno, era para falar todos un pouco de Firmenos, non? Sigue ti cos fillos do Torreiro. Bueno, pois eu cos fillos do Torreiro. Con fillos do Torreiro, o factor escénico que tanto demandábamos, con ese cambio de vestuario que a mí collemo de sorpresa, non sei a vos. A mí tamén. A mí tamén, Eu vou dicir, que pasou aquí? Esa elegancia do traxe indiano, esa increíble, os dous como viñades, e de repente nos estamos noutra cousa, cando nos dimos conta, cambiaron a parella, esto non somos mesmos. Eso está moi ben porque faiche a veces como un factor de despiste para o público, que quedan como aí, olvidámonos un pouco dos pasos por un momento para ver que a escena cambiou. E foi brutal. Bueno, que decir, que genial, volvo a repetir, é moi elegante, é moi de señorío acabar ese agarrado así con ese, bueno, vamos a intercambiarnos que isto foi unha festa, fixemos aquí, penso que hoxe unha exhibición, porque hoxe non quero falar nada de desasustes técnicos e nada, porque foi, sinceramente, creo que tanto eu como o resto de membros do xurado quedamos fascinados. Tiña algunha cosiña por aquí, pero... Deixámoslo aí, vale, pues vamos con Xisco. Se non te importa, como si me vou meter nun detalle que creo que me teño que meter, se non te importa, Monse, vou eu antes? Sí, empeza Xisco, sí, depois vai Monse. Vamos primeiro cos Firmenos. Vou con Firmenos. Firmenos, a min, bueno, é obvio que foi unha actuación brutal, super ben preparada, notase que hai un traballísimo de preparación enorme, pero eu teño aí un par de cousas, porque esta escolla que dixo Cristian de puntos, que non sei se me escoitaba ben, este non me escoito, que dixo con este pé, que parece casi un borneo salmantino, estaba ben plantexado, pero moi desigualado na parella. Quero decir, no teu caso, André, facíalo con perna tesa e pé libre. O teu pé bailaba. E no teu caso, Nuria, estaba con pé teso e pantorrilla libre. Entón non sei hasta onde queríades chegar con ese tipo de... O que querían facer. Perfecto, pero si presenta... sobre todo para min presenta unha desigualdade porque creo que hai que escoller, é unha opinión persoal, hai que escoller en algún momento, hai que escoller que cousas vades a poñer no aire para que nos perdamos e saibamos que son da coreografía e que cousas van a estar firmes para que non nos perdan en exceso. E, por exemplo, na Jota eu cheguei a perderme. Porque era diferencia no Borneo, por chamarlo de unha maneira, pero tamén moitísima diferencia coreográfica. A min chegou un momento que me deu a impresión que incluso vos chegastedes a perder, pero teño dúbidas. Perder non. Houve un lixeiro desaxuste en algún momento, pero... E demasiados cambios no cual ela facía unha cousa, el facía a outra, el propio... Tanto como eso non. Por favor, explicadme e convencédeme. Un pouco de barroquismo. Sí, nos tratamos de asustar o baile de Juan de Martís, de Ribeira. Notábase ben? Axeitos? Esta vez tratamos de arriscalo todo posible.
metimos todo o que consideramos e quizá ao mellor a parte coreográfica estaba un pouco saturada de demasiada Sí, quizá a min pareceume, simplemente. Eu non a vin tan saturada, Vamos a acabar con Chisco. Vamos a acabar con Chisco e Firmenus, por favor. Sigo co agarrado. Un precioso paso que era do teu avó, verdad, Nuria? O paso que facía teu avó Alan Meirol de rumba, un paso diferente que non se conoce moitísimo. Si ben é certo que logo cambiaste de outro, fixestes esta maravilla de cambiar de parellas. O sea, a min encántame que traíades estas cousas novedosas que eran tan nosas, tan auténticas e vanse perdendo. Co cual, moitísimas gracias por ese detalle. Fillos do Torreiro, Chisco, por favor. Fillos do Torreiro, buscando un finalista. Atención. De Fillos do Torreiro teño que decir dúas cousas. Para mí houve un comezo temeroso de Dios, hai que decirlo así. Un comezo en principio como... E un pequeno fallo xa de inicio, xa no primeira parte de Muñeira, que rematou nunha Muñeira álxida, fermosísima, cun segundo punto. De verdade, a min poñese os pelos de punta, Monse chorou, fermosísimo que fixeste. A parte do cambio de vestuario xa falou el. Para min, aproveitamento do espacio foi fermosísimo e en esta serie, para min, ninguén aproveitou o espazo como aproveitastedes vos. Fixestes para min unha intervención absolutamente maravillosa, se non é ese pequeno principio pedindo perdón. Con cual, moitísimas gracias, de verdad. Bueno, e atención, porque Monse finaliza a volta do xurado antes de saber o nome da parella finalista. Monse, a mí un pouco me deixaron por decir, pero bueno. Chora. Non vou chorar. Gustoume moitísimo e emocionoume ver os puntos de Juan de Martís. Digamos que é unha persoa que eu lle teño un especial agarimo, porque no ano 88 foi cando lle fixemos a recolla e daquela era un home novo, forte, impresionante e bailaba como poucos. É emocionante ver que o xeito de Juan de Martís sigue vivo, está aquí. E iso a verdade que enche o corazón. Sí, é un xeito moi especial que solo poden afrontalo os grandes bailadores e as grandes bailadoras, porque non é nada fácil. De feito, eso é unha recolla que eu teño dentro do ano 88 e nunca montei por medo a que os bailadores non me deran o que daba Juan de Martís. Así que noraboa porque verdadeiramente vin o xeito de Juan de Martís en vos. Si houbo esa pequena dúbida na xota, pero foi algo moi pequeno. E a min si me gustou. Si, gustoume. E que ademais pega. Eu non dixen que non me gustase, dixen que me chegou un momento que de Juan de Martís, que era así, era unha cousa, outra. Bueno, nós tamén no estilo galego, tanto cando tocamos música, percusión, temos como ese horror vacui, sabes? Sí, a caer no... Ten que ser todo super saturado, sí, temos ese, bueno, unha cousa nosa de nosa tradición. É unha opción maravillosa, en ningún momento dixen que non me hubiese gustado, dixen que hubo un momento que, con tantos elementos e diferencias, porque cando faz algo tan complexo, tan diferente, con ese movimento e ese cambio que facía Juan de Martís, ben certamente, pero cando vos entre vos xa existen diferencias tamén estruturais, chega a perderme máis. E tamén as existía entre Juan e as mulleres. Sí, por suposto. Él non bailaba como elas. Rematamos con Fillos do Torreiro, por favor. Con Fillos, foi unha pena ese fallo, porque claro, nós agora temos que ir ao fallo. Temos dúas parellas con unha calidade extraordinaria e temos que ir ao fallo, non hai outra. Encantoume a vosa proposta. Ou non, bueno, non sabemos. Para min non hai outra. Encantoume a vosa proposta, o do vestiario foi brutal, porque non agardábamos, e foi que pasou aquí. Supoño que dende as casas que se viu como guau. Foi un cambio. E bueno, non sei se decir que isto é casi como unha final pola calidade que tedes. E por respeto ás outras parellas que tamén. Exactamente, pero a verdade é que a altura foi... Exhibición. Foi unha exhibición de máis aló de final, unha exhibición posterior. Viñéchedes aquí a dalo todo ambas parellas que como hai que vir. Sempre, desde o día 1. Bueno, todo dito. Todo dito. Unha pregunta, Parenti, cando chorabas, por que choraches? Porque me emocionei. Emocioneime o ver tanta calidade, o ver tan boa xente, tanta alegría, tanta forza e pensar que... Polos 4, entón. Polos 4. É complicado. O sea, son moitas cousas. E tamén pensar que todos os anos que pasaron e que chegamos ata aquí. Moi alto, cada día máis. E que ademais, cando os vin no ensayo, trouxen o ordenador e púxenme a mirar a recollida de Juan de Martís.
Entón xa... Xa está. Bueno, Saíron todas as as obras de emocións. arte teñen que provocar Está moi eso, ben. ¿no? Que o espectador teña ese... A mí a veces pasa, me escoitas unha música ou tal, se pone, pero es que non sabes por qué, eso é o que no que consiste. Eso, exacto, tocar os sentimentos. Hai unha cousa que acontece coa música tradicional, coa nosa música, con o noso baile, que moitas veces quedase simplemente nunha execución técnica moi boa, e hai en casos como no de hoxe no que un ve a nosa fala, a nosa tradición e a nosa esencia, e isto non ten outra explicación. Bueno, gran momento que estamos a vivir e mellor o que vamos a seguir, porque nas pizarras vai Vamos a aparecer serios. o nome dunha destas dúas parellas. Bueno, poden aparecer 2, 1, é dicir, empate non pode haber. Ou Fírmenos ou Fillos. A niña, procede aí, mátalles ti. 2, 3. Fírmenos! Primeiros finalistas do baile. Bueno, despídome de Fillos do Torreiro porque son formidables. Moitísimas grazas, de verdade. Moitísimas grazas. Bueno, efectivamente son entón Fírmenos Melitonos a primeira parella finalista. Aí aparecen en Aí pantalla. temos Fírmenos. Aí estás. E para a semana, Repichoqueiros de Teixeiro e Xibreiros de Ame. Un dos dous será o outro finalista Que se dentro enfrontará de 2 con Fírmenos. semanas aí Xa remataremos. vai seguindo isto. Fantástico, estamos en momentos e esta noite recantos 4 semifinalistas. Veranos un pouco máis adelante. Vámonos con María Vera, onde estás? Aquí, Galloso, vaya emoción no vai de baile, pero no recanto non nos espera nada menos, verdade? Lesca, Lucía, recanteiras desta noite que pechan fase para pasar a semifinal. 4 deles marcharán esta noite. Hoxe choramos Así que todos, Choramos Hoxe todos, xa choramos te digo todos, eu, Galloso, vai haber máis dunha bagua. Bueno, pero de emoción, Sí, como claro. ben decía o xurado, é que o arte é o que ten, non? Claro que sí. Provoca sentimentos e... Home, despois de tantos meses, ademais, xa como que nos queremos, como que somos da familia. Claro, Entón, xa todos os venres aquí, xa todos Claro. se coñecen, cando marcha un, pois claro, da Claro, pena. cosas van Pero, como ben rematando, dixemos antes, ao final todos volven aquí ao lugar a cantar. Xa che pesaba o teléfono no bolsillo. Vamos Xa. chamar, ¿no? ¿Qué preguntamos, por exemplo? Que preguntamos? Que Que, preguntamos? que hai, que temos hoxe no lugar? Emoción. 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 Veña. Emoción. Emoción. 7.000 euros. Que 7.000 tontería, euros, Veña. Eu creo que... Mira, imos por aquí. Aquí. Iso Vale, é. veña. Que temos hoxe no lugar? Emoción. Calor Sí, tamén, din por aquí. calor tamén podíamos decir, sí. O verán xa chegou, tanto pedilo verán, non queríades verán, pois. Está fresco, ¿no? Está fresquiño aquí no plató, ¿no? Sí. Sí. Na casa, emoción. Digan emoción. Cando Emoción. pregunten, que hai no lugar? Emoción. 7.000 euros. Déxame ver aquí sin... Que pasou? No, era para ver onde... Ah, sí. Aquí vemos Non digo nada, pero quería saber onde chamamos datos para... confidenciais. A ver, ora non é moi tarde, non? No, son as 11:06. Lo sentimos. Bueno, nós tamén Home, sentímolo moito, acertamos, sentímolo moito tamén, pero Acertamos. Chamamos outra vez, Galloso. facemos outra chamada, dire. Sí, Veña. home, sí. Paco, dame A liña, ver, por favor. Imos alá. Aí está. 7.000 euros, Correcto. Esta noite 7.000 no luar. euros si contestan Emoción. 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 Es decir, que hai no lugar? Emoción. É fácil, Sí, home, fácil Porque é. no lugar sempre hai emoción. É Sí. verdade que esta noite hai algo máis de Sí, emoción. incluso si non estás vendo o programa e así o tuntún, Sí, por iso digo tamén que habría que darlle o premio ao meigo. non é tanto. Hai Emoción. Que hai hoxe no lugar? Emoción. Xa temos a primeira parella finalista de baile e esta noite 4 semifinalistas. catro. Algúns deles nos dirán bye e outros quedarán xa para para a final Os o últimos 20 de días, xullo, que será esa gran final dos recanteiros. Está chovendo, verdad? Está a xente na Que casa, pasou? na Nada. calle, non? Claro, están por aí, porque unha noite tan bonita... Non hai. Non hai, non? Colgamos. Bueno, deixámoslo para un pouco máis adiante, non? Porque Pois 7.000 nada. euros tamén, inda que se fagan derrogar un pouco, non pasa nada, non? Igual nos collen a unha, dúas da Exacto. mañá, igual nos contestan. Oye, vamos a xogar un xogo. Ai, sí. Bueno, xogar un xogo, claro. Xogar un xogo? Sí, no que... Vamos a ver, María Mera pregunta: cal é a comida preferida de María Mera? Claro. E entón eu escribo nunha pizarra, E posiblemente... ti escríbela tamén e damos la volta. Sabes xogar eso? Sabedes xogar eso? Saben como é, non? Bueno, pues Un xogo aquí, de confianza. esta noite hai un grupo que se chaman El Consorcio, que home, co tempo que levan xuntos, aparte que algúns son familia, teñense que coñecer moi ben. E ese xogo ten que salir mallao. E digo, que diga un ten que ser o outro.
Veremos. Son familia. A ver. Hay que salir. Bueno, vamos a comprobar. Ben, Despois de que canten, despois de que canten. Un aplauso grande para el consorcio. A ver esas manos de México, ¿dónde están? Las quiero ver todas arriba. ¡Venga! Aleluya, cantemos así. Aleluya, me siento feliz. Aleluya, venid aquí a mí. Aleluya, cantemos así. La luz del sol más brillará, alumbrará caminar. Aleluya, cantemos así. Aleluya, me siento feliz. Aleluya, venid aquí a mí. Aleluya, cantemos así. Demasiado confía en la luz que hará dar y cantar. Aleluya, cantemos así. Aleluya, me siento feliz. Aleluya, venid aquí a mí. Aleluya, cantemos así. No tendrás que llorar, amor y paz habrá, y al final hallarás la verdad, felicidad. Aleluya, cantemos así. Aleluya, me siento feliz. Aleluya, México es así. Aleluya, aleluya. El consorcio. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya lo veo fenomenalmente. Muy bien. ¿Quieres que te adivine lo que a ti te gusta? ¿De comer? Sí. El chuletón. Sí. Sí, a mí chuletón. Bueno, es que yo comería. Me gusta todo. Es que no puedo elegir. Ahora, si me dicen esto, a una isla desierta para comer, ¿qué te llevarías? Me llevaría un chuletón, cigalas y percebes. Yo también. Yo también. Yo me iría contigo. Vamos. Vámonos. Bueno, ya miro si reparto. Ya miro si reparto. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Bien, bien, también está bien. Oye, me acabo de enterar que vais a estar por Galicia. Hola. Pues ¿Qué tal? el micro. No. Ah, perdón, es verdad, tienes razón. Yo sé que estás empezando y ya sé No, que es estos nueva, aplausos, es nueva. Esta tecnología nueva, yo comprendo que... No puedo, no alcanzo. Vamos para allí. Ay, venga. Vamos a ver, siéntate aquí, Amaya, a ver, sí, tú, por señor. favor. Sí, Y señor. Carlos, por favor, en la otra silla. Ahí. Estas Y- dúas para Estíbaliz Eso. Y los hermanos aquí, Estíbaliz y Iñaki aquí. coas pizarras. A ver. Bueno, sabéis de qué va este juego, ¿no? Es decir, vamos a preguntar una... Ni idea, Samaria ahora os va haciendo unas preguntas. Bien. Y vosotros escribís la respuesta. Vale. Primero vamos a preguntarle a Estíbaliz. Estíbaliz, Primero a primero. Estíbaliz. Vosotros, sus hermanos, os tenéis que conocer. Os tenéis que conocer. Bueno, vamos a empezar preguntando a Estíbaliz. Aparentemente débense Venga. coñecer, ¿no? Venga, Empezamos vamos a con Estíbaliz. Venga. A pregunta é: Tú atiende. Y ella va a escribir. Que se me acumula Tú el pregunta. trabajo. Si no sabe. que comida aborrece Estíbaliz? É dicir, cal é a comida que non lle gusta a A Estíbaliz? Estíbaliz, ¿qué no le gusta comer? Escribe, no digas nada. Tú escribe ahí, Estíbaliz. Escriba Mira que lo La- sé. la Mira comida que que no no te gusta a ti. Mira que lo sé. Tú no la enseñes, Estíbaliz. Estou vendo aquí, estou alucinando, que a resposta. ¿Ha escrito mucho? Bueno. Yo iba a decir, tomando el yo iba a decir tiempo que no ahí. le gusta el conejo. Tú escribe lo que Hay quieras, que escribir ahí, escribe. Claro, tú Sí, sí. escribe lo que no le gusta a Estíbaliz. No, una. Ay, Una, tiene que ser lo que no ¿Tú le qué- gusta. tú qué- A ver, ¿está escrito ya?
Dar la vuelta a las pizarras, por favor. A ver se han acertado. Bueno, de carne... no me anduvo muy longe, Os callos y morros. No, pero tienes razón, Iñaki, tampoco me gusta el conejo. Ah, esa también. Los vale. callos y los morros los odio. Venga, Vale. ¿tenemos para borrar? Sí, mira, aquí, espera, que esto cae, ahí está. Hay de todo. Qué Esto de tecnología tenemos aquí, Dios mío. Qué maravilla. Verdad que es muy pequeño este borrador, Bueno, bueno. Segunda pregunta de María para Iñaki. Esta vez para Iñaki. Ahora presta atención tú también, Bueno, Cal foi a primeira canción que Iñaki aprendeu a cantar? La primera canción que aprendiste a cantar. Sí, también. Claro, tienes como... Ni repajolera idea, ¿eh? ¿No? Uy, aquí. Qué hermanos, por favor. Esto es Uranga. A ver. La primera canción que aprendió Iñaki. A Estíbaliz. cantar. Lo está escribiendo ya. Deberías de saberlo. ¿Sí? Le estás dando pista. Dale pistas, dale. Deberías de saberlo, Estíbaliz. Dame una pistita, anda. Lo hemos cantado en casa. Bueno, yo creo recordar hasta con pañales la ha cantado esta. Con pañales. Bueno, tú escribe la que se te ocurra, a ver si de casualidad 7.000 euros si aciertas. No, 7.000 euros para la En este serie momento esta, estoy no. totalmente en blanco. No sé. No sé. Bueno, pasamos a otra. Pasamos a otra. No se te ocurre. Venga, vamos a otra. Pero Pasa palabra. Bueno, ¿cuál era la primera ¿Cuál canción era? que tú aprendiste? A ver, ¿cuál era? Míralo. Por Dios. ¿Cómo es esa por canción? Dios. Canta Sí, un poquito señor. la tanarita. Mi abuelito tenía un reloj de pared que le compraron cuando nació. 90 años tenía mi abuelo y con él el reloj los cumplía también. Seguimos. Qué bonita, no, porque Qué me da la impresión que el bonita, reloj ¿eh? sigue dando vueltas, ¿eh? Bueno, a ver, otra pregunta para Estíbaliz. María. Para Estíbaliz. A ver, Estíbaliz, prestemos Se atención. Estíbaliz non se dedicase á música, cal sería a súa profesión? Esta la tiene clara, ¿eh? Tú también. Bien, Pues bien. tú escribe. A ver. A ver. Ven. Ay, pero él especifica, Estás ¿eh? escribiendo mucho. Bueno, damos la vuelta. Yo creo que aquí sí hay Acertaron. coincidencia. A ver, mantenerlo ahí, por favor. Diseñadora de moda, coser. puso Estamos coser. falando de... Sí, señor. Venga, vamos con otra para Iñaki. A ver, Oye, Iñaki. por ahí. Para Iñaki, espera. A ver ahora, Iñaki, qué pregunta lle fai María. Cal foi a peor trasnada que fixo na nenez que fixo Iñaki de pequeno? A peor trasnada. Esto que era para Para Iñaki. Sí. a peor trastada. No eras muy traste. Mira, está escribiendo Hubo tantas, decididamente ¿o qué? Estíbaliz, ¿eh? Ay, qué bueno. Estuvo lento. Qué bueno. Esto no lo tiene que explicar. Bueno, calquera das dúas teño que explicar. Está bien. A ver. Bueno, por favor, volte. De todas formas, aquí non dubidaron en poñer nada, ¿eh? Está claro que Iñaki... No, pero esto lo tengo que aclarar. Pintar, a ver, pintar unas botas blancas para la lluvia con nombre... Es que, ¿Cómo es es que esto? nuestra madre, A ver, que lo nosotros diga. los tres pequeños, yo tengo una hermana gemela Sí. y luego otra más pequeña, Sí. y nos compraron unas botas para el agua, blancas, unas Las chirucas. de estas de plástico Sí, y tal. sí, Y entonces chirucas. dijimos nosotros, joder, le vamos a dar una sorpresa a Ama porque vamos a poner nuestros nombres para no equivocarnos. Y las pintamos con un rotulador de estos que no se Que no borraban. salen, de Y estos nos borramos permanentes. las botas. Y digo, bueno, quedarían bonitas, ¿no? Si hubiese sido Estíbaliz... Pero- ¿Y No, tú? pero es que le tiró con una campana No, a su hermana gemela. no, fue al revés, me la tiró ella, mira. Bueno, pues lo que yo decía. Ah, Lo que fue yo la decía. gemela la que le tiró una campana. Bueno, yo Pero- sabía que había Sí, tienes ahí una... campanas y no sabía dónde. Campanas había, voladoras por ahí. Pero que era una campanilla, ¿no? Una campanilla de esta. Ella pone campana. Una campana hermosa. Una campana de bronce. Que Y se Amaya, cae. Amaya, que era la doctora Ciruela, me lo arregló. ¿Qué te arregló? ¿La campana o te arregló Me arregló cabeza? la brecha, la Ya brecha. no hubo que nada de- la Oye, brecha. vamos fatal de adivinanzas, ¿verdad? Sí, hasta ahora no se conocen demasiado aquí Hasta los ahora pequeños. unha, non? Acertaron. No se conocen mucho los pequeños. O da profesión de... Vamos a ver otra pregunta. ¿Para Esta- quién va esta? Para Costello? Estíbaliz. Para Estíbaliz. A ver, Estíbaliz, presta atención
porque esta teóricamente la tienes que saber. Y después, claro, Lo que he acertado he sido yo, que lo sepas. bien. Maja. Bueno, ahora lo del coser, sí. Cal era o seu xoguete favorito? O xoguete favorito de De Estíbaliz. Estíbaliz. Ah, mira, está pidiendo consello a irmán. A ver, Estíbaliz, cal era o teu xoguete favorito? De pequena. Sí. Ah, Nada. No das, ¿no? bo xoguete. Sí. Damos de volta, entón, porque está en blanco o Iñaki. En blanco. Damos de volta y ahora caerás, ¿eh? Los collares de mi tía. Mira de dónde lleven afición do diseño, porque ti tamén faz diseño destos de collares, sí. Tenía que ser algo así. Exacto. Veña, última pregunta para Veña, Iñaki. para Iñaki. A Cal ver. é a túa cor favorita? A súa cor favorita de Iñaki. A ver, color favorito. Color favorito. Color favorito. A ver, de Iñaki, Estíbaliz. Esto es muy gracioso verlo aquí, Porque... Muy bien. Dade ya volta. Muy parecido, sí. Qué desastre. Qué desastre de ir más que Uno no se azul, conocen. otro nada. verde. Verde, azul marino. Bueno, es todo lo bonito, exacto, al revés. Un sale igual y que aburrido, ¿no? Nos tenemos un Tenéis que tener en conocimiento cuenta- terrible. Y tenéis que tener en cuenta que nosotros éramos 9 en casa. Entonces, 9 pues, hermanos, fijarse claro. en lo que Es a cada verdad. uno... Sí, no era para más. nota, tenés razón. Ten razón, é Diríamos, galloso. chégalle ben, no, chégalle ben. Ya conocer a un es complicado. Perdona, pero no es el color que más te pones en este momento. No, pero no tiene nada que ver. Es verdad que el azul marino es el que más me pongo, pero el verde es mi favorito. Luego Ay, quedó, tengo algo para de arreglarlo. razón. ¿Tengo algo de razón o no? Algo había, Bueno, algo Porque así, sabe algo así. que el color que más se pone es azul marino, ¿no? Bueno, unha pregunta para Estíbaliz. Veña. Veña, última, fago a última, permíteme que faga a última pregunta. Veña, No, sin invéntala mirar, ti, sin veña. mirar. Veña, Estíbaliz, cal é o prato preferido, o sea, cuál es la comida preferida de Estíbaliz? Apuntarlo aí Pues sin era mirar. que tocaba, Ti mira. tocaba esa hora. Tocaba esa. Bueno, Pero no aquí voy a seguir. especificaba, era da gastronomía galega neste caso. La verdad, porque sé que no, que Ajá, muy bien. Sí, Dean la volta, por favor, dean. Muy Vale. No damos unha. Canelones de cigala. Oye, no estaba mal unha cena así, primero Pero ahí cigalas y fue- luego canelón. A Lo ver. que pasa que yo no quería emocionarme. Yo unas cigalitas, claro que lo cambio por los canelones. Las Por cambiaba, ¿no? supuesto. Yo también. Hombre, Bueno, fenomenal. Amaya, Carlos, cambiamos, despois xogamos con vos, de acordo? Vale, sí. A ver Un si- aplauso grande para el Muchas consorcio. gracias. No lle digas nada, María, quedadevos aí, Sí, quedadevos sí, aí. aquí quedamos, ahí. galloso. Vámonos para el escenario a recibir, ¿cómo estamos, señor Lamas? Muy buenas noites. Pedro, home, felicidades. San Pedro, estamos aí, no. ¿Qué tal, Xurxo? Ti non eres tú, felicidades tamén. Felicidades porque estes dous rapaces, bueno, que nos van a ofrecer, estou seguro que lles vai a encantar porque é maravilloso. Pero en primeiro lugar, Xurxo, estamos moi contentos porque esta semana nos fixo chegar un traballo que se chama Xunta en Corcubión. Efectivamente. Imos vendo, se vos parece, porque é un traballo moi lindo. Dedicado a Alan Lomax. É un traballo dedicado sobre todo a vila de Corcubión, na que Alan Lomas baseou parte das súas recollidas. Sí, señor, un norteamericano, ¿no? Que fixo recollidas por todo o mundo e aquí en Galicia. Efectivamente. E a través deste vídeo, pois o que se intenta plasmar é un pouco esa dualidade que hai en Galicia de loito, pero tamén de colorido. De alegría, claro. De cousa seria, Qué bonito pero tamén traballo. de despiporre un pouco, porque nós somos así, non? Un gran traballo, Xurxo Fernández, de verdade. Felicidades. Bueno, algún día hai que facelo aquí no lugar, Pois a ver se o traemos. Temos que verlo aquí en lugar. Bueno, e Pedro Lamas acaba de chegar dende os Países Baixos porque acabas de participar nos actos conmemorativos, un concerto que conmemora o centenario da independencia dos Países Baixos. E ali esteves, non? Un concerto maravilloso. Báltico. Exacto, sí. Aí estiven a grande honra de ser convidado pola Embaixada de España en Vilnius, na capital de Lituania. Foi en Lituania e, bueno, tiven a honra de representar a Galicia como gaiteiro e de compartir tamén experiencias musicais con artistas del. Que salí con un arpista, non? Sí, unha maravillosa músico, Aiste Brusaite, increíble artista. Saúdos para Lituania, entón, que recordarán a Pedro se nos están vendo desde ali. Bueno, vamos a Laco que nos traedes esta noite.
porque é un traballo tamén moi interesante. Esta primeira canción de que vais? Explícanos un pouco. Pois esta canción é o Paso Doble de Toutón, que é unha desas músicas que marchaban cos militares que viñan de facer o servicio militar de Marrocos, non? Unha canción destas de ida e volta. Fala do servicio militar. Fala dos quintos e fala dos amoríos que sempre traían, non? Escoitamos a Xurxo Fernández e a Pedro Lamas. Vamos alá. María Regueiro, a súa historia é a dunha muller traballadora. Unha nai exemplar que un mal día se deixou engulir pola enfermidade do alcohol. En pouco tempo pasou de ter unha relación exemplar cos seus 2 fillos a verse lonxe deles. Co maior, que se acababa de independizar, o pequeno de 15 anos decidiu marchar a vivir co seu pai. Foi a él a quen lle confesou o verdadeiro motivo. Odiaba ver como a súa nai chegaba ulindo a cervexa e berrando. Razón dabondo para que María decidise poñer punto e final á súa relación co alcohol. Era un martes 22 de outubro de 2013, ás 17 horas, cando alguén respondeu a súa chamada de auxilio no Grupo Noroeste Alcohólicos en Recuperación. Foi o principio dunha nova vida da que hoxe, afortunadamente, pode presumir María. Moi boas noites, María. Moitísimas grazas por estar con. Buenas noches, gracias. Ven, María, ven para aquí. Un poquinho máis para adiante. Como é que entra ou como se cruza o alcohol na túa vida? Desta maneira, claro. En mi caso, yo empecé a beber relativamente tarde, ¿no? A mí el alcohol nunca me llamó la atención, la verdad. Curiosidad, quizás sí. Pero no conocía los efectos del alcohol. El alcohol en sí nunca me gustó, entonces nunca lo tomé. Empecé a beber cuando empecé a salir. Yo me casé muy joven, me divorcié con 31 años. Ahí empecé a salir otra vez, una vez que pasó ese tiempo del divorcio y hay que volver a empezar. Y entonces pues tienes que enfrentarte a la vida, y para una persona como yo pues no es fácil, ¿no? El alcohol, con alcohol es más fácil para una persona que le cuesta hablar con gente, estar en sitios, o sea, lo que para una persona normal es normal, o sea, venir a un sitio como este, escuchar música, levantarte, bailar, aplaudir, o sea, todas esas cosas yo nunca fui capaz de hacerlas. Me hubiera gustado hacerlas, me gustaba hacerlas, pero no era capaz. Social, podemos decir así. Efectivamente. Desde el momento que estabas... ¿Salías? Salía o sea, bebía para poder salir y para divertirme, porque si no, para mí no era divertido salir. E cando non saías, cando estabas en casa, como era o teu día a día? Unha vez que ti empezas a ter unha certa dependencia do alcohol. O día a día de María, como era? Para mí fue como creo que es para todo el mundo. O sea, primero empiezas a beber para salir, para divertirte. Era divertido, fue muy divertido durante poco tiempo. En mi caso fue poco tiempo. Luego te das cuenta que el alcohol sirve para más cosas que para divertirte, sino para cuando estás en esos días de bajón, que cualquier persona normal pues lo va llevando más o menos bien, o estás unos días tristes. A mí pues se me hacía insoportable, ¿no? Ese divorcio que fue para mí traumático, no es que fuera un divorcio traumático, en realidad nunca tuve una vida traumática tampoco, pero yo sí lo sentía así, y el alcohol lo que me daba era fuerzas para poder llevar todo eso. Fue un divorcio normal, no hubo cosas raras, la relación con mi familia siempre fue buena, pero yo no lo veía así. Me venía, lo que sentía realmente es que todo me venía grande. Ti nese momento xa notabas que había unha dependencia do alcohol, tiñas unha dependencia Mi forma de beber desde el comienzo siempre fue compulsiva, muy compulsiva. Incluso gente cercana a mí, mis amigas, siempre me decían: Jolín, no bebes nunca, pero el día que bebes... Conciencia. Lo haces... Al principio no es preocupante, pues porque el alcohol está
pues muy Sí, socialmente admitido, sí. en fin, sí, hai as dúas caras da moeda, ¿no? Lo haces de vez en cuando, lo haces cuando sales y bueno, y intentas quitarle importancia, pero yo siempre supe que mi forma de beber era distinta a la del resto de la gente, ¿no? Acabas de mencionar que o alcoholismo está estigmatizado por esta sociedade, os enfermos de alcohólicos son mal mirados. Sí. No caso dunha muller, peor aínda. Sí. Ti Por notaches, eso es muy frecuente terminar pues como terminé yo, ¿no? Como hacen la mayoría de las mujeres, ¿no? Dejan de beber socialmente y se recluyen en casa, ¿no? Yo los primeros años que bebí, no fue tampoco mucho tiempo, o sea, para mí sí fue un mundo, o sea, fue un montón de tiempo, pero yo empecé a beber con 31, 32 años, no sé exactamente. Pero yo a los 40 años estaba en mi casa, sola, bebiendo sola, no porque me dejaran sola, sino porque no estaba a gusto ya el alcohol había dejado de ser divertido. Cantas veces pensaches mañá o deixo, porque chaman tamén a enfermidade do esquecemento, ou se dis que marchas, mañá eres incapaz, nin te acordas, moitas veces, non? Pero un día hai que ver como te acordas da data, non? Un 22 de outubro do 2010. Que pasou ese día e ás 5 da tarde, por que te acordas ademais da hora? Colles o teléfono. Fue a las 5 de la tarde porque sí quería dejar de beber, es cierto, pero no me daba cuenta que lo importante en ese momento era dejar de beber, pero yo tenía cosas que hacer, como trabajar y todas estas cosas. Por eso fue a las 5 de la tarde, o sea, dejar de beber a las 5 de la tarde un martes así, porque seguramente al día siguiente me hubiera olvidado, bueno, o lo hubiera dejado para el siguiente. Ese día encontrabaste con forza, fuches quen de coller o teléfono. Sí, cogí el teléfono y empecé a llamar a un montón de sitios. Y en uno salía el contestador, en otro no me contestaban, en el otro... O sea, que non foi a primeira, non foi fácil, o sea, que fuches insistente, non? Un martes a las 5 de la tarde, una enferma alcohólica como yo, que quiere dejar de beber, no encuentra a nadie al otro lado del teléfono. No hay nadie. No hay nadie. Gracias a Dios, pues hace algunos años, pues llegaron a España los grupos 24 horas, que son... grupos de alcohólicos anónimos que funcionan. Contactaches. Fueron ellos los que. Y a partir de poder decir que María empeza unha nova vida. En ese mismo momento me dijeron, vente ya para aquí. Y entonces yo me fui a mi grupo y me atendieron ese mismo día. Pararon lo que estaban haciendo, que era una junta ordinaria de las que solemos hacer, para prestarme atención a mí y darme la información que yo necesitaba, ¿no? E a partir de aí, unha nova María. E tanto. Cantos anos levas desde aquel momento? Pues este 22 de octubre va a hacer 5 años. Non se pode decir que se cura definitivamente desto, ¿no? Nunca me voy a Hay curar. enfermedades, como calquera outra, ¿no? No. Yo soy alcohólica y hoy no bebo. Pero nadie me asegura que mañana no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque yo no me levanté una mañana y dije voy a beber porque sí, yo estoy enferma y es una enfermedad con la que no sé si nací, pero sí nací con esa predisposición a padecerla una vez que yo tomé contacto con el alcohol. De hecho, yo nunca bebí, yo pensaba que un botellón era una botella grande, no sabía lo que era el botellón, me casé muy jovencita, no tengo experiencias de haber salido mucho, lo justo para entender que no me gustaba salir. En realidad me encanta salir, me encanta bailar, me encanta hacer el idiota. Hoy por hoy puedo salir, puedo incluso estar aquí hablando delante de toda esta gente. Impensable hace... Sigue reunindo, ¿no? Con esta xente, cos que te acudieron en un primeiro momento, ti sigues asistindo ás terapias. Porque nosotros, yo sé que soy alcohólica y lo voy a ser siempre. Si vuelvo a tener contacto con el alcohol, pues voy a seguir por el mismo camino. O sea, el alcoholismo no se cura, no se cura. Puedo recuperarme, en ello estoy, puedo tener una vida mejor, de hecho la tengo, y puedo tener una vida normal, que es lo que aprendemos a hacer en el grupo. Yo no me he conformado, yo ya dejé de beber, pero yo quiero tener una vida normal, quiero venir a este sitio sin tener que beber. Yo hoy no he bebido, ¿no? Y estoy aquí y estoy cómoda, curiosamente, ¿no? Eso está moi ben. A relación cos teus fillos, ben, non? Fantástica. Nos alegramos moito. Bueno, Sacho dixen antes, perdón,
Vamos dar o teléfono, non? Da xente, porque xa que estás aquí, aproveitemos, porque se hai alguén que teña esta mesma situación, é dicir, non nos debemos de esconder ante Es situación. que por eso vine. Nuestros grupos son anónimos, pertenecemos a Alcohólicos Anónimos. Tenemos mucho respeto con el anonimato. Yo hoy estoy aquí por decisión propia, porque yo lo decidí. El momento en el que me llamaron, automáticamente dije, no, ¿qué va? ¿Qué van a pensar? ¿No? Pero no es una cuestión de vergüenza. A mí no me da vergüenza estar aquí, ¿no? Porque yo no elegí ser alcohólica. A mí pues me tocó. A mí me hubiera gustado ser una persona normal, salir un día, tomarme una copa, pasármelo bien, ¿no? Pero me tocó la otra parte, ¿no? Bueno, te tocou ser exemplo ahora para moitas persoas que poden estar mirándonos neste momento. Xa que é importante dar o número de teléfono, que aí o teñen en pantalla. Temos o teléfono, verdade? Para que decirche unha vez máis, moitísimas gracias por vir. Non eres unha valiente por estar aquí en riba do escenario, que tamén, sino que eres unha valiente, como tantos outros, por dar ese paso de sair dunha situación realmente trágica. Felicidades por esa vida. María, un biquiño, gracias. Bueno, vai para ti. Eu creo que vai así como mi gran noche, ¿no? É dicir, para ti hoxe tamén é unha gran noite e espero que para moitos que nos escoiten, se teñan algún problema, que servira de moito estar aquí. Vamos co orquesta Nova Imperial, que verán que sorpresas trae. Nova Imperial. Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazada a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá cuando mi corazón, cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la.
Pero aí está, con esta sorpresa na dianteira da Orquestra Nova Imperial, José Barrán e Marco Roca, compañeiros recanteiros, que esta noite eles viven tamén unha situación moi emocionante porque esta noite descubrimos os 4 semifinalistas desta edición do ano 26 de Luar, nada máis e nada menos, así que preparados todos. José Luis Blanco a campaña, boas noites. Que tal, moi boa noite. O calorciño que vai no plató, eu estaba ahora mismo nunha terraza de Muxía ali tomándolle algo, Do calorciño do plató, mellor deixámolo. Bueno, en Camariñas tamén tense que estar ben. Camariñas sempre se está ben, sempre. En Galicia sempre se está ben. Pero este calorciño un poquinho de máis, Sí, está ben, está ben. Sí. Bueno, vamos a ver que nos traes, como sempre, unha gran sorpresa. Sí, hoxe estamos de celebración. E rapidamente dirán vostedes, claro, vai falar de San Pedro. Home, non vou falar de San Pedro, aínda que naturalmente aproveitamos para felicitar a todos os Pedros e a todas as parroquias que son moitas de Galicia que celebran San Pedro. Por exemplo, unha das máis importantes, San Pedro da Ponte do Porto, concello de Camariñas, e San Pedro de Coucieiro, aí tamén, concello de Muxía. Bueno, vamos alá. Ben, estamos de celebración, miñas donas, meus señores, de verdad que é moi grato poder contalo así en directo con todos vostedes diante, porque hai 50 anos estreábase unha canción que saben todos vostedes. Pero vayan pensando. 50 anos, eso xa moito tempo, Escoiten esa música, miren. Moito non nacera, ninguén era un proxecto así. A ver, Porque hoxe está aquí connosco Alfredo. Señor Garrido, don Alfredo Garrido, buenas noites. Un placer volver a encontrarnos. ¿Qué tal? Yo ya decía yo, José Luis Blanco es capaz de traer al autor de Mi Tierra Gallega. No. Desgraciadamente xa morreu, claro. Ricardo Cherato. Claro, Ricardo Cherato. Sí, con el que me unía una relación muy estrecha, íntimo amigo, y además coincidíamos que teníamos una empatía especial por Galicia, los dos. Sí. Y entonces él empezó, bueno, su mayor éxito fue el Me va, que canta Julio Iglesias. Y después aquí ya fue el A Santiago. Sí. Sí, es que es curioso que Ricardo Cherato va a ir desgranando a José Luis Blanco. Imos por partes porque hai moitas cousas e todas moi importantes. Porque claro, enterarse de que o autor das cancións máis populares modernas de Galicia é argentino, pois dirán vostedes, como que argentino? Será un galego de Argentina? Non é galego de Argentina. Exacto. Hai moitos galegos na Argentina moi queridos, pero este era un argentino de Santa Fe, santafesino. Santa Fe, exactamente. Santafesino. Nin tan siquiera coñecía Galicia. Bueno, coñeceuna con Alfredo, que veu a Ourense. Sí. Pero curioso. Imos empezar polo principio. Víndonos un pouco máis para didáctica, se non é mellor. Se non vamos a acabar ali metidos. A ver, José Luis. Imos ver. En primeiro lugar, as cancións, a xente pensa que as cancións son dos cantantes que as cantan, non? As cancións, os donos das cancións son os autores. Aquí está Alfredo, pero un segundinho de nada. Pero o gran público... No ha pasado nada. O gran público ten moi claro que as cancións son de aqueles artistas e as transmiten. E, polo tanto, Mi Tierra Gallega, legalmente, na Sociedade de Autores, é de Ricardo Cherato, máis exactamente aínda de María José de Cerato, porque apuxo o nome daquela súa dona, pero a xente que che escoitou en Ourense hai 50 anos cantar por vez primeira esta canción, ele foi o que estreou a canción. Polo tanto, Alfredo é Alfredo de Mi Tierra Gallega. E agora sí, imos ver o disco primeiro que sacou esta canción, porque despois deste disco, aí di ben claro, cuarto Festival Hispano-Portugués de la Canción del Miño, así se chamaba este certame de Ourense, que dirixía desde ese ano Manuel Rego Nieto, que foi un concelleiro que fixo moitas cousas na capital das Burgas. Pero os Tamara rapidamente viron que esta canción valía moi ben, viñalle moi ben a Pucho Buedo, e gravaron Mi Tierra Gallega. Aí está, este foi o single dos Tamara. E dirán vostedes, bueno, esta canción sería que gañou o festival. Se eu lles contara a vostedes, as cousas dos festivais case nunca gañan as que despois son as máis populares. A que gañou, eu preguntaba yo esta tarde a Alfredo, que estivo ali, foi esta que van ver vostedes na pantalla, que é unha canción titulada Xigante,
dunha cantante que se chamaba Adriángela. Ninguén se lembra nin da canción nin da cantante. A verdade que nin idea, tampouco teño gran memoria. Bueno, pues, a que Mi Tierra Gallega foi segundo premio, me parece. Bueno, quedou ben clasificada. Miren que ollo clínico, segundo premio, unha das cancións máis populares da historia de Galicia neste campo da música lixeira. Pero bueno, son cousas que pasan. Naquel festival de Ourense participaron moitas figuras, por suposto, da canción, pero tamén algunhas figuras que serían despois moi importantes no mundo da radio, no mundo da comunicación. Marcel de Castro era o nome artístico de Marcelino Rodríguez de Castro, que despois foi director de emisoras de radio en Andorra, no norte de África, dirixiu Radio Miramar de Barcelona, creou a cadena Radio Minuto. É dicir, é un home que está, é un ourensán ilustre que está na historia da radio. Pero daquela facía tamén os seus piniños como cantante co nome de Marcel de Castro. Ben, os Tamara presentáronse despois ao concurso, o Festival de Ourense, aí está, con esta canción, As Tres Cousas, que falaba das tres cousas principais que ten a cidade de Ourense, o Santo Cristo, as burgas, o viño, etc. A sardiñada, nunca escoitamos esa canción. Terá que traer un día. A sardiñada, tan taran taran taran, tan taran taran taran. Sí, taran taran taran, tan taran, pero no, hai que traerla un día aquí. E despois de taran taran é la 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 la. Ai la 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 la. Sardiñada, sardiñada, vale. Amigo, por que non cantas unha das que grabou non hai moito tempo Alfredo? Porque Alfredo Garrido, que ven vostedes, hai 50 anos era un niniño, prácticamente. Claro, como todo. Levantaba. Pero non hai moito grabou un LP de habaneiras en galego, as mellores habaneiras en galego. E ademais, as que non falaban de Galicia... Mira, aí tes o disco. Mira, escoitemos. Mira. E perderme nos ollos dunha alegría. Sí, señor, que precioso ese disco. Un día ves cantar habaneiras. Sí, que moi bonito. Que una bilbainita me ha robado el alma y el corazón. Ahí vamos, ahí. Un día ten que vir aquí Alfredo a cantar habaneiras en galego. Pero bien, da gusto. Ben, eu quero descubrirlle, sobre todo os máis novos, outra cousa moi importante de Alfredo. Alfredo está aquí, eu creo que, non sei, eu creo que influye algo importante, que dixéstelo unha vez solamente. De teu pai de onde era? Meu nai. A tua nai? A tua nai, no. Sí, de Galicia, de Asturias. De Asturias. Y mi abuela de Galicia. Y tu abuela de Galicia. Su abuela... De Sarria. De Sarria. Sarria en Cataluña. De Sarria. Fonte Abuín. Hay un pueblo. Pode haber, sí, Fonte Abuín. Hay un pueblo que se llama Fonte Abuín. Fonte Abuín. Pois non sei, descoñezo. Pois mira, pois tes que nos chamemos de Fonte Abuín, Bueno, eu con isto quería dicir que Alfredo eu vexo moi a gusto en Galicia. Quizáis porque aquí non nos molestan tanto como no Mediterráneo. Porque el Mediterráneo están ya dedicando rúas e prazas a Alfredo. E saben por qué? Porque Alfredo é o home que lle puxo música e que cantou as sintonías das series infantís máis populares da historia da televisión no noso país. Como era esa de Mazinger? A voz de Mazinger Z. Era él. Ahí está. Sabían vostedes, a voz de Mazinger Z. Aí está. Pero foi tamén a voz de Tarzán, a voz de Marco, a voz da Abeja Maya. Hai que ver, Todo, fixo todo. Está recibindo... Se nos marchou o tempo. Temos que ir. Marchouse nos xa o tempo. Marchouse nos o tempo. Vamos alá a escoitar Alfredo. 50 niños é para celebralos e, polo tanto, imos todos xuntos lembrando a interpretación primeira desta canción, o arranxo primeiro desta canción que fixo o mestre Torregrosa, como naceu a canción Mi Tierra Gallega. E outro día queda prometido, tes que vir aquí a lembrar a Ricardo Cerrato. Porque Ricardo Cerrato morreu hai 23 anos e non se lle recoñeceu nada por estas latitudes. Se pode facer unha homenaxe. Ricardo Cerrato regalounos a Santiago Boi
De Santiago vengo. De Santiago vengo, é moi galegamente dito a cousa, E a ni voi ni Marola. vengo. E mi tierra gallega. É mi tierra gallega, é a 50 anos Marola. desa canción. E moitas outras cousas. Bueno, un placer. Miñas donas, Alfredo, meus vamos alá. señores, 50 anos despois, Alfredo cantando de novo, non en Ourense, senón en toda Galicia, en todo o mundo onde hai galegos véndonos e amigos de Galicia, mi tierra gallega. Gracias. Ben, aí está, 50 anos que contemplan esta grabación a primeira que se fixo de mi tierra gallega. Moitísimas gracias, Alfredo Garrido, esta noite, o creador, o primeiro que grabou mi tierra gallega. Bueno, Que isto, Galloso? van quedar sorprendidos co que se vai a producir aquí. Sorprendidos. Sorpresa, unha sorpresa. Y comeza a conta atrás Pro de noso recantos. recantos. Señoras e señores, buscamos os 4 semifinalistas. 3 minutos de publicidade. Volvemos Comeza prontiño, a conta atrás. 7.000 euros no teléfono. Viño, bo e barato, hai trato, non hai trato. Viño, bo e barato, hai trato, non hai trato. Viño. Magín, así non se promociona, home. Home, porque berrar sen pensar é como disparar sen apuntar. Efraín, máis vale chegar a tempo que ser invitado. Moi boas noites a todo o mundo. Antes de nada, quero pedirlles desculpas pola bruta e así brava interrupción do meu compañeiro. Señor Galloso, potenciais clientes somos Efraín e Magín. Produtos sin fin. Ou, se o prefiren para curtar, MPF Sociedade Limitada. Como que é MPF? Que é eso de MPF? As siglas. Empufado, Sociedade Limitada. Ben, como diría o poeta, énchenos de orgullo e satisfacción. Eso decía o rei, non o poeta. Corrección, iso dicía o rei emérito. Aquí o que ten mérito son eu, que son o que toca a caixa. Ben, podo seguir coa miña exposición? É que encho primo, bueno. Ben, énchenos de orgullo e satisfacción presentarlles do noso amplio catálogo de produtos con denominación de orixe... Da miña leira. Bueno, miña ainda non é, que é dunha tía miña, pero vaime quedar a mí. Teño algún problema cos fillos, pero nada que non se pode... Magín, ese dato é irrelevante agora mesmo. Irrelevante, 14 ferrados de leira. Me cago la mar. Irrelevante, di. E vela que o teñen, o Mesa na Silveira. Directo á rejadeira. Un viño fresco, afroitado... Más que afroitado, eu diría corrosivo. Xo di na etiqueta, non beber en vaso de plástico. Cago la pica charmuela, me cago la ácido Un viño xoven, con forza, con carácter. Porque xo di refrán, o viño, os amores, os vellos, os mellores. Ti és como o viño do Ribeiro, sempre dando polo cu taberneiro. Pero vamos a ver, Efraín, non te poñas así, que o viño que é chispeiro non precisa pregoeiro. Ben, por só 3,47 céntimos, cabaleiros Regalao, e cabaleiras poderán desfrutar de un viño de calidade premium. Algúnha ten premium e outra non. ¡Que cabeza! Bueno,
ao rematar o programa estaremos aí no aparcadeiro dos buses co chiringuito montado, Sí. Fora do recinto, Galloso, que non queremos ter ningún problema. Sí, non queremos contubernios, conflitos ou... Te lías, Efraín. Ou mierdas varias coa xustiza, xa o dixen. Oi, dixen mierdas, eu non son de falar así. Bueno, meter mierdas e xusticia na mesma frase, pongo a vez que falas ben. Feita a promoción, ímonos daqui, Mangallón. Antes de nada, quero facerlle un agasallo, señor Galloso, deste noso viño, para que disfrute cun chuletón que lle temos aí jardado no camión. Despois de escoitar ao compañeiro, casi que en fin. Pero teño unha cena aí despois que lle quero presentar ao público, non se preocupe. Pa semana que ven vamos a traer unhos chourizos que... unhos preservativos con pel de chourizo. O millor pa o vicio, Pasen. E vamos facer unha demostración con micrófono de Galloso, para que veades como se pon. Vaya. Bueno, Cookie, sei que un suceso na túa terra dun home con 4 mulleres, Dios mío. Un home con 4 mulleres. Entereime desto, O que non pasa na terra de Cookie, non pasa en ningures. Un home 4 mulleres, que pasaría? Vai non lo contar o querido Cookie. Bueno, pero hoxe estamos de festa porque o domingo poderán todos disfrutar no Teatro Principal da estrea do novo disco de Cantigas Agarimos. Despois de 40 anos, grabación nova de Cantigas Agarimos, que hoxe están aquí en directo, ás 12:03 da noite. Forte aplauso, Cantigas Agarimos. Aí dirixidos por Xaquín Xesteira. Cantigas e Agarimos. Próximo domingo ás 9 da noite no Teatro Principal, presentación de disco. Bueno, por aquí querida teñen Rocío, calor, hombre. Que pasa, Rocío? Está empezando a chover, pero aquí fai unha calor. Con quen ves acompañada? Pois mira, traio 3 bañistas voluntarios. Vale. Porque hoxe a sección de trucos de barrio vai a ser dedicada a aqueles que van sós á praia. Correcto, non Para avances resolver un máis. problema. Pero espera, Non que preciso avances que fagan unha cousa, como anticipo. Sí. Por favor, rapaces, quitademos a camiseta. Porque Vale. vai ser moi útil para os trucos. Correcto. Vale, non pensades Vale. mal. Bien. Vai sacar o pareo tamén. Perfecto. Muy ben. Bueno, Xa se dá unha pista. Ata aí. Ata aí, porque... Sí, xa nos chega. Deixade todo aí. Vamos primeiro coas fotos de Inma Morandeira. Veña, imos ver esas fotos que nos mandastes cos artistas, presentadores, actrices, actores, todo por aí. A ver, Carmen, por aí. dinos, con Cristina Pato, a gran Moi Cristina ben. Pato. Bicos, Anda. Cristina, bicos grandes. Ole. Aquí dinos, Adrián, unha foto coa presentadora Nieve Rodríguez de Por Vallatroula. favor, a Hai gran 2 anos Nieves. pola festa de San Froilán en Lugo, pois... Bicos pros dous tamén, Nieves, Venga, Adrián. bico grande. Ai, esta Galloso. Ai, Galloso. Na farmacia Mira Boente, que Miñaray no iba. Maruja, que descanse en paz, con Galloso, Xa gran anos, fan del Luar Oh, que 134. bonita. Hai moitos anos desa foto, pero moi farmacia bonita. Boente. Así que así donde estea, mandamos un Sí, vídeo. gracias. Carmen dinos aquí con Arsenio Iglesias. Boludo Foto Arteixo. bonita, Ai, Arsenio, claro que Sí, señor. Aquí dinos Nuria, cos irmáns de Umaró, Sí, na señor, festa de Umaró. de Soexo. Saúdos dende Guitiriz, pois saúdos para Guitiriz, Moi os ben. irmáns de Umaró. E para Nuria, claro que sí. Aquí Benito dinos, na Feira do Viño en Vilachá, Pobra de Brollón, aí co gran Monte Castiñeiras. Sí, señor Monti. Moitos bicos Aí tamén está, para él. compañeiro. Mari Carmen dinos, aquí con Rubén Ríos, Sí. unha da chispa, pero con moita chispa, un tesouro. Pois ala, bicos pros dous tamén. Bien, Mari Carmen. Aquí dinos Mónicos, nunca estiveches tan ben acompañado, Roberto Vilar, Señor nunca estiveches Vilar, tan ben aí está, acompañado. don Eu que che di Roberto. Mónica. Moi ben, Pois Mónica, eso, moi aí ben. estabas moi ben acompañado. Aquí Cristian dinos coa gran Eva Iglesias en Teixeiro, os Ai, bicos tamén, ai, para ai. Cristian e para Eva Iglesias. Cristian, moi ben. E aquí Nancy dinos foto con Alex González, que estivo rodando por aquí por Galicia e que aínda vai estar tempo, así que aí temos esa foto de Nancy con Alex. Gracias, co Nancy. actor. E aquí Mari, que ten aí unha foto co Gran Co Piñeiro, con Piñeiro, Piñeiro. sí, señor. Aí está. Ademais, preto de por aquí, creo eu, Aquí Rubén dinos festas de Calo, co gran Manuel de Andrade. E aí ten cara de bo humor, estaba pasando ben, Está sin gafas, está sin gafas. Sen ves? gafas. Ei. Ai, Ángel, desde Guitiriz mándanos unha foto co presidente, Con Pedro Ai, home, Sánchez. Pedro Sánchez. Pois sí. aí está, moi ben. Moi ben, moi ben. E aquí temos a Fermín, Ala, que nos mira di, esta. desde Alemania, un bico moi grande a toda a miña familia en Ponteareas e para ese programa tan especial que nos transmite Galicia no corazón. Maradona. Eu diría que Maradona, ese Maradona, vai aí. diría que É un primo Maradona. alemán Sí, de non? Maradona Sí, ou, home, bueno, con- non o sabemos, Con pensamos esa que sí. barba e esas gafas, claro. O mellor Bueno, é aí alguén queda que se foto parece.
E aquí temos outra de Martín, aquí con Galloso, Ya sen está traxe. repetido, Galloso este. Sen traxe, o nunca visto. O Bueno, Galloso nunca este, visto. que famoso é. Sí, sí, Martín, sí, sí. últimamente Galloso anímase a poñerse Muy veraniego bien, e Martín, todo, sí, muy pero bien, bueno, Martín, si está, Martín. unha sen traxe. E aquí, Lobeiras con máis guapilla do lugar, arrasades, Esteban arrasa, con María Vera, Sí. con Stella. Mira, con Stella. Gracias, moitas gracias, Guapísimos. Esteban. E aquí, Juan Carlos, dinos. Pois nada, xa que ainda non puido ser verdade, fotaza falsa coa miña Pantoja, Sí, bicos tío. desde Suiza, dun de qué Caritel. Pois mira, moi ben. Pero está bien, está bien, está Que bien, hai muy bien. esa foto coa Pantoja, claro que sí. Muy bien, está Juan, muy ben. bien. Fantástico, vale, vale. Bueno, máis fotos aí, Luar 1134. moi ben. Cos famosos mandades. artistas con que irades. Siga mandando, veña, noite de emoción, recantos buscando os 4 semifinalistas. Esta noite saberémoslo definitivamente. Rocío, que non se enfríen, Mas non se van a quitar. Que tontería acabo de decir. Aquí, Eles son os que máis cómodos están agora. que tontería con 57 grados. Rocío, igual temos que sacar Vale. a chaqueta a Galloso, ¿eh? Oye, poñemos unha rancheira e logo vamos á praia. Veña. Vámonos con Juancho el Charro. Voy a contarles un corrido muy inventado, lo que ha pasado y en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que era borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y le apodaban Ciarrasqueado, y era valiente y arriesgado en el amor. A las muchachas más bonitas se llevaba, y aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano se le echaron y a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Creció la hierba con la lluvia en el potrero, y a las palomas van llegando al pedregal. Bonitos todos llevan hoy al poliadero, en buen caballo va montado el caporal, y a las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar, y por el cerro dos rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar en una choza muy humilde viola un niño, y las mujeres me aconsejan ni se van. No más su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo llora y reza por su Juan. Y aquí termino de contar este corrido de Juan ranchero charrasqueado y burlado, que se creyó de las mujeres consentido,
Era borracho, parrandero y jugador. A praia, veña, as 12:15 da madrugada. Bora, bora. Aquí igual que chova, que neve, tanto Da tempo. igual, porque temos moitas ganas de vacacións e moitas ganas de ir tostarnos ao sol. A verlo. E por eso lles fixen sacarse a camiseta a estes rapaces por unha razón, non pensedes que son tan mala. É que hoxe, como dicía, imos facer trucos para bañistas solitarios. Un truco moi útil é saber como botarse crema nas costas cando estás só. Se non hai ninguén na praia. Se non hai ninguén que che bote unha man ao lombo. Está ben? Praia Entón solitaria. estivemos aí discurrindo como meu equipo de enxeñeiros posibles sistemas para solucionar esta complicación. Topa, ti valos explicar E vou logo nos ir despois explicar. aplícano eles, claro, eles despois van a competir, Bien. imos a poñer un crono de 45 segundos e despois imos a evaluar quen o fixo mellor. Que cal de os métodos Claro, funciona cal mellor? funciona mellor, Bueno, cal tan a crema mellor estendida. O primeiro que vai a unha praia solitaria, ti como te chamas? Ángel. Gracias. A ver, primeiro método. O primeiro método consiste en papel film. Oye, papel. E diredes, como? Bueno, a idea é estiralo como unha toalla e dilo desenrolando. Botaremos o protector solar por aquí, xuntarémolo ben, e despois Ángel terá que botarse así polo lombo como cando te secas coa toalla. Pilláchelo. Vale? Porque, bueno, podemos usar papel film pos bocadillos, non? Sí. Un pedazo, bueno, non sei, non sei. O segundo método Primeiro que temos método. aquí... Bueno, a segunda solitaria na praia chámase Rocío. Rocío. É a miña tocalla. Moi ben. Bueno, outra cousa que temos pola casa todo o mundo é un rodillo de pintura. Claro. Entón, vese claramente como se vai empregar, non? Botará aquí o protector solar, porque é moi importante protexerse dos rayos do sol. Incidimos. Pois hai cancros. Úntase así e despois intentará estendelo neses 45 segundos ao límite para gañarlle aos seus compañeiros. Moi ben, e terceiro solitario da praia? Miguel. Miguel, moi ben. Miguel é máis conservador. E Miguel di, mira, eu coa man apáñome. A ver, déxame ver. Bueno, ten man, pero tamén ten lombo, Tamén che digo. Entón, usando tanto o reverso como o anverso da man, con posturas de yoga que se chaman así, Que hai que doblar aí dormir. porque hai zoas aí que se chegan peor, non? Untándose o lombo coa súa man. Vale, vale, vale. Entón, quen gañará? Está entendido entón todo. Está entendido, Vale, rapaces. todo Tedes rapaces. 45 segundos, así que Cando dadelle digamos presa. tempo entón, vos Sí. empezades a aplicarvos a crema como estuverades na praia. Como estuverades Oye, na praia. tedes 45 segundos, vale? E eso, non escatimar E en depois crema. comprobaremos a ver cal é o que mellor estendeu. Vale, Eso, de non acordo. escatimar en crema para que Eso. se vexa ben que ben vos untades. Eso. Bueno, Entón, se vos parece, poñémolo crono imos aló. e empezamos coa competición. Veña, 3, Xa. 2, 1, 0, tempo. A ver por aquí. Mira, este sei que Bueno, moi ben, el vemos que vai co súa calmiña. Poñeremos aquí ao lado para que se vos vexa. Espera. Aparta, gallos! Gallo! Este é o público! Mais! Tanta crema, quedome branco todo o ano xa. ¡Ven estendella! Aquí... Mira, Miguel, que aproveitadiño, Yendo do chan. Están tendo problemas. Aquí están tendo problemas co papel film. Mi madre... A ver... Bueno, tempo. Remataron os 45 segundos. Moi ben. Bueno. Espera, déxame. Freestyle, Bueno, freestyle. vinde para aquí diante, por favor. Por favor, rapaces. Vinde para diante. Vamos a empezar por alá. Vamos. Se me pasar. Da volta, por favor. A ver. Como que non quedou moi extendido isto, ¿no? Foi, sí. Non é moi efectivo. Non me parece moi efectivo No, aquí este a zona sistema. central, no. Aquí queimase seguro. A ver, Rocío, xira, por favor. Rocío iba con pelicarieta, Bueno, pero bueno, vale. Doulle xeito, moi ben. Era Dolle, non se queima. sí, só do Moi ben. rodillo.
atendede ao público que despois ides valorar. Bueno, e por último, Miguel, ¿no? A ver, Miguel. Eu diría que incalificable. En fin, da volta. Miguel, dame. Home, vamos a ver. Crema leva, extendida non. Él dixo por diante tamén, que me sobra tempo aí de chulo. Claro, é dicir, porque digamos que na mesma nos extremos do primeiro, non? Pero xa de paso, xa, non, xa. Bueno, a mí me parece que o máis o do rodillo. O do rodillo. A ver, Sí, o sí, público, sí. que A mí quen cree paréceme que gañou? un poquinho máis de... Ángel, Rocío ou Miguel? ¡A Miguel! ¡Hombre, todo el mundo apoya a Miguel! Pues nada. Bueno, por lo menos premio simpatía levárselo, ¿eh? Bueno, está bien, pues nada. Premio de roche de crema. Premio de roche de crema. Bueno, pues nada, fuerte aplauso para os tres, para os trucos de Rocío. Pensade se vos serven. A ver se vos podes anotar algún, o rodillo. Esa sabe, Rocío, si a xente ten algo que... Sí. Se xe ten algo que dicir, que nos mande trucos, por favor. Que aquí probamos todo, xa vedes. Moi ben, bueno, pues non sei se mandarvos directamente pa praia ou que vayades ao camerino ou casi... Claro. Bueno, e de por aí, se son tan amables, por favor. Moitísimas gracias. Por favor, que os compañeros xa vos axudan a limparvos. Bueno, forte aplauso, Diana Sieira, boas noites. Bueno, non se movan aí, que verán, Rocío, vas, pero que ven a continuación. Que envexa, Rocío. Todo atenta. Este momento... A ver, eu arrímome aquí, que quero que me contes. Verás o espectacular o que vamos ver ahora, ¿eh? Wow, estou moi emocionada porque temos hoxe aquí en lugar a Cirque de Luis. Era Cirque de Luis. E hoxe non aplauden. Bueno, van a ver ustedes algo fantástico. Sí, porque, bueno, Iolliño, que son unha parella de payasos, un payaso e unha payasa, e Isa é daqui da nosa terriña, como nos gusta a nos, de Vigo. Sí. E que dúo, porque fan algo galloso maravilloso, que ven dos payasos clásicos, que é un número de clown musical, pero pasado aos tempos modernos, e algo especialísimo que nunca vimos no lugar, divertido, musical e trepidante, e cheo de efectos nos que imos participar. Casi nos vamos para ali, ¿eh? Imos rir moito. Pues veña, vámonos para lá. Cirque de Luis. Forte aplauso. Recantos, atención, ¿eh? Perdón.
Sister Luis, qué bonito, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Fantástico, sí señor. Bueno, Cookie, prepárame o conto ese de ese señor que as 4 mulleres. Que escándalo no podo de Cookie. Queridos amigos, toda a vida escapándonos das estrugas, das ortigas, e resulta que agora son o non va máis. Son un excelente manjar. Martín, como estamos? Moi boas noites. Boa noite. Estruguiño. Era Estruguiño, non fala. Non. Pero si toco igual pico. Non pica. Bueno, vamos a ver, en Celanova, dentro dos días, alá polo domingo 8 de xullo, vai haber un evento dedicado ás estrugas. Efectivamente. Bien, vamos a avanzar algo, porque resulta que as estrugas, ahora, cómense, as estrugas son... teñen moitas particularidades, non? A ver, Martín. E propiedades. A ver. No menú que vamos a ofrecer na xornada da estruga... Estas ortigas xa non pican. Estas ainda pican, ainda pican. A ortiga cando se coce, deixa de picar. Pero mentras tanto... cando se coce, mentras tanto sigue picando. Sí. Bueno, a ver, que o que podemos comer? Pois podemos probar, por exemplo, unhas aceitunas recheas de gelatina de vermú de estrugas. Por exemplo. Isto leva estruga. Leva un vermú, unha gelatina de vermú, sí. O vermú e a gelatina, o vermú e a aceituna, todo nun. Fenomenal. Aperitivo. Venga, seguimos. Un queixo de vaca curado sen lactosa e curado con aceite de oliva de estrugas por fora. Tamén de Celanova. Tamén feito con ortigas, con estrugas. A maduración. Ai, que maravilloso, eh? Bueno, moi rico, eh? Non vou comer de todo, pois non acaba pagando. Non feito. Vamos a ter... Díganos, Martín, díganos. Unha pizza de ortigas feita ali por unha panadería que chama Panalén. Pois ali... Toda esa verdura que vemos son ortigas de estruga, non? Ortigas, sí. Perfecto. Os nosos cociñeiros van a preparar un arroz cremoso con setas silvestres e ortigas. Todo isto se vai poder comer ese día en Celanova. Por 15 euros e regalamos o plato. Plato conmemorativo do evento. Por 15 euros todo? Todo. Son 15 pratos, creo. Sí, 15 bocados, distintas elaboracións. 15 bocados. E incluso ternera gallega. E pan de cea. Isto que vin aquí que me chamou chamou unha empanada negra de mesillón con estruga, feita ali por a panadería Tellado de Celanova, que é unha exquisitez. Esta non se escapa. Non é que se queimou, non se queimou. Non é que se queimar, é unha empanadiña ca masa negra. A masa negra, E a estruga onde vai? Dentro? Estruga, cebola, mesillón... Siga. Vamos a ter un pan de cervexa de estrugas e estruga. Pan de cervexa? Sí. A cervexa de estruga tamén. Tamén. Aquí temos o botellín. Bueno, que maravilla. Pero vamos a ver. Pero isto é impresionante. Hai de todo, absolutamente de todo. Queixos en lactosa curada. Quero probar de eso, eh? Ven aquí, probao. Isto que había aquí, Martín, que antes non te preguntei. Isto é unha quesada feita con requeixo, con ovos e tal. E tamén leva estruga e inoco distintas ervas para facer un puño de aroma. Bueno, vai ser maravilloso. Bueno, ademais de todo isto que vemos que hai múltiples aplicacións gastronómicas, que outras particularidades e propiedades ten a estruga fora do que como alimento? Fora do gastronómico, como veremos ese día na festa dunhas charlas que vai haber, pois ten propiedades nutricionais, propiedades dietéticas, propiedades cosméticas. Por exemplo, faz un champú estupendo con estrugas que fai crecer o pelo. Funciona. Eu creo que si hai tempo como por diante, por si acaso non tal. Que pasa por diante non importa. Ai, Galloso, non me dei cuenta. Ti non traballas na tele. Mira unha cosa, xa nos contas ahora. O champú de ortigas de toda a vida. Champú de ortigas de toda a vida, vale. E que outras cosas decías que aparte do champú? E sobre todo está se pondo moi de moda a ortiga como fitosanitario. Non falta nadie. Ti probaste o champú de ortiga? Probaste o champú de ortiga para o crecemento de pelo? Sí, hai anos. Mira o resultado. Martín, perdón. No. Seguro que non o probaches. No, creo que non teño idea. Sí, Martín, sí. A min vai me ben. Mira o estruguiño, non me o estruguiño é o animador da festa e vai a facer actividades con nenos ali. Eso é o que realmente é importante, non? Que a xente saiba que o día 8, domingo día 8. A que hora ides estar? Vamos estar desde a 10 da mañá, despois vamos ter unha sesión vermú cos a banda de música de Celanova, a banda de gaitas de Celanova. Vamos a facerlle un homenaxe a Eduardo Barreiros, vai vir o Club Barreirista en Cher Celanova de Dojedar. Vamos a facer un homenaxe a Pepe Posada, precursor
do marrón glacé en Galicia, en España, Bueno, que a la de festaza, Ourense. Sí. Despois vamos facer un paseo cultural por Celanova e acabaremos cunha petiscada. Unha Bien. petiscada. Vamos Bien, ter bien. cerveza tamén, para quen teña calor. Decía eu, onde vos poden encontrar? Supoño que en Celanova. Onde están os das estrugas? Esa nos conoces. Pero Sí, que, Celanova. onde está o punto de partida? As 10 da mañá. As de mañá no claustro do Mosteiro de San Salvador. Moi ben. No sector Non hai perda. ali empezando. Non, vese ben. Oye, muchísimas gracias, Gracias Martín. a vos. Oye, felicidades por toda esa iniciativa. ¡Ay, que me picó, Estruguño! Que ande con Le va a cuidado. cocer, le va a cocer. Que coa fame que temos aquí ainda hai algún que se dá un bocado, Que o Ande cozan. con cuidado. Bueno, vamos cara al escenario. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hombre, vai de roda, hola, moi boas. Con quen tiña que falar eu daqui que alguén me tiña que dar algún dato? Martiño. Hola, Martiño, ¿cómo estamos? Entón, déxame poñer por aquí. Que tal, Martiño? ¿Cómo estás? Moi bo día. Bueno. Sí, non é certo que aquí no lugar xa acabamos confundindo a noite e o día. Xa empezamos a salir unhas horas un pouco extrañas. Bueno, Martiño, vamos a ver, estamos acompañados por Vai de Roda. Vai de Roda é unha das grandes agrupacións que pisou este escenario desde hai moitísimo, desde os principios de Luar, non? E esta noite veñen co grupo de bailes Sete Ferreñas e van a organizar aquí un momento lindo e importante. Pero queríamos tamén salientar que a charanga de Vai de Roda creo que participades na Festa do Orgullo, non? Sí, efectivamente, para axudar cos outros grupos de Rianxo a visibilizar as diferentes opcións sexuais e aproveitar pois tamén a poñer o noso grao de area polo respeto a todas as persoas. Este é un vídeo que elaborastedes, non? Precisamente xunto con un amigo rapeiro tamén, que como son máis artistas, non? Que viñeron aquí ao lugar. E esta noite, como estades aquí, pois nos gustaba destacar cando celebrades vos ali en Rianxo. O domingo é un pouco o día do pregón e unha serie de actividades un pouco alrededor do 28 de xullo, día Este domingo, evidentemente, claro. Donde estades? En que lugar de Rianxo? no campo diante do Concello. Onde xa festa? Que buscan ali. Bueno, aparte que Vai de Roda, resulta que nos xúntanos con el, os de Luar, pois un detalle moi entrañable. Todos os días, cando poñemos ese calendario de festas, soa unha melodía. Non sei se vostedes, cando poñemos a xenda de festas, esta é a muñeira de San Martiño, de San Campio. Sí, San Campio de baile chamámoslle Muñeira dos Breas. E a primeira vez que sonou neste programa foi Vai de Roda, xa hai uns anos, Non vamos dicir cantos, senón parecemos moi vellos. Bueno, esta noite vai ser outra muñeira. Que muñeira botades agora? A muñeira chamase a Estrela, a Estreliña. Pois vamos coa Estrela, Sete Ferreñas, Vai de Roda. Señoras e señores, atendan a Cookie que ven agora e os recantos, emoción a raudales.
Ferreñas e Charanga vai de roda. Que fantásticos son buenos. Oye, vos fixaste na foto do casino, lugar donde bailaban, ¿no? Aquela... Qué bonita, ¿no? Qué bonita foto. Que vos estaban as estrugas, todo eso de estrugas, Perdón un momento, Cookie, que creo pasou? que antes dixen que no teu pobo había unha historia Dixeches. de un home con 4 mulleres. No, era unha historia dunha muller con 4 homes, ou foi ao revés? Galloso, foi todo un cuento que inventou a xente, porque a xente fala esa materia na súa vida. Pero como foi? Era que era. Era unha muller con 4 homes, Era pero... unha muller con 4 Porque a homes. xente fala moito e a mí non me gusta, pero que queres? Ai, no, a ti Vale, falar, vale. falar a ti non che gusta nada. Oye, un momento, Cookie, antes de que empece. Un saúdo que lle teño que enviar a María López do Calvario de Queixas. María, un bico grande. Que era do Calvario de Vigo. Para ti, María, do Calvario. Ai. Bueno, a ver, como era o conto? A xente é unha cuentista, Galloso. Eu anda a miña vida a gobernar o meu e chégame sóbrame. E non me interesa Vamos nada de poñernos por ali. nadie. Está E a xente acostumbrado. se metera no seu rollo, pero claro, gustanos falar. Como foi? Xa sabes. Foi Galloso que mira, ali había dous irmãos que eran jamelos. E eran, que pasa? Pois eran porque parecían ser eran igualitos. Era moi feo, Galloso. Moi feo. Non se sabe o motivo, pero moi feo. Entón resulta que, claro, un casouse. E casouse, foille moi ben na vida. Tiña cartos, tiña chalés, tiña empresas de petróleo no mundo. Tiña moitas cousas, Galloso. E outro quedou na casa, na aldeíña e tal. Entón tiña unha barquiña, iba a pescar. El gobernou por vida como o seu irmão. Entón resulta, Galloso, que o pobriño, que era máis pobre, meu palomo, iba todos os días na súa barquiña a pescar, toda estartaladiña, lá marchaba. Entón, montaron ali, os chavales montaron un couso de gaitas, de gaiteirada, non sabes, venga bombo e platillo, e decidiron ir a inaugurar o grupo que tiñan ao mar. Entón dixeron, ti, home, non nos podías prestar a túa barquiña para marchar alá ao mar e inaugurar? E tal, sí. Entón marcharon ao mar, Galloso, ataron unha bandeira de España, outra de Galicia, outro de un tamiento no medio, e marcharon todos os gaiteiros, cos trombos e todo por mar. Pero claro, Galloso, que foron mar para dentro, e chegou o momento de inaugurar o grupo, eles pensaron que inauguraban o barco, non o grupo, deronlle coa botella do champaña, o barco foi pro fondo, que era unha lanchiña. E entón, claro, viñeron como puderon, nada que te nada, chegaron ali, e dixeron yo outro, ai, a que nos pasou unha cousa, a túa barquiña foi nos pro fondo do mar, e outro pobre home, era o sustento del de todos os días, estaba negro. Entón, Galloso, resulta que chegou. E claro, el foi mirar a ver se daba rescatada a barca, pero a barca non aparecía barca, ni apareceu nada. Apareceron as bandeiras así, non sabes nadar. Bueno, entón, Galloso veu para a casa. Eu que viña para a casa, chamaron por teléfono. E era o irmão. E dicía o irmão, mira, pasou isto, a miña muller morreu. Ai, Virgen Santísima, xa non lle acordou mal a barca, claro, morrera a cuñada, marchou pondo o irmão, porque o irmão non tiña fillos e tiña diñeiro, e dixo, agora coido o meu irmão, que está algo cascado, e quedou co que ten. Entón alá marchou. Entón resulta, Galloso, que o conto veu polo siguiente, estando alá no velatorio, chegou unha veciña nosa, que lle chaman Rosa de Pascua, que é ela moi espabilada, moi salamera, que se mete en todo, e chegou, e claro, veu o viudo, e alá foi un daer, entrou polo tanatorio arriba desesperadamente, mirou todo primeiro, non sabes, se levaba rosario, se non levaba as flores de quen eran, de quen non, como iba por baixe guapa, por mira, e tal, e puxeronche un traxe bonito, e se de cando se casou José Antonio, aquel sobrinho que tiña na Argentina. Entón, Galloso, resulta que chegou ali, e dou o pésamo ao viudo. E dixo, a ti, meu fillo, tes que estar destrozado. Ela está sola tamén, e o viudo que daballe diñeiro. Ti tes que estar destrozado, meu fillo, porque claro, é normal, porque claro, quedar moi solo, e isto. E el dixo, bueno, mira, eu se queres que che diga a verdad, claro que estou, pero mira, xa che estaba bella, a pobre, meu fillo, por diante xa aquel burato entraba e salía todo por todos os sitios. Por detrás se abría aquel burato, non cerraba máis. E dixo, eu dixen ya aqueles homes desgraciados, mira que non vos botedes os 4 encima dela que a machacades, desfacederma viva. 4 gaiteiros, claro. E outro meu fillo, ela chegou e contou por toda a parroquia e dixo, sabedes como morreu? Morreu meu fillo que colleu, pillou 4 homes, que sei que ellos deixou o home na casa, pasaron por ela, todo e tal. Fallos, e dixen, ai, Dios mío, ver ti como dice eso. O que lle dache lo peso me foi o da barca. E o da barca era o que lle decía, non sabes? Que tiña os buratos, que tiña todo. E foi o da barca, non era o viudo. Entendes? É así, Galloso. Foi o que pasou. Cosas que vos Porque esta semana que vos pasa a vos. Moita cousa. Sí, moita cousa. Foi todo máis relax. Sí, moito relax, xa ves, xa. No, pero cuidado. Bueno, atención, porque van a estar o día 17 de novembro en Lugo. 17 de novembro en Lugo.
o 18 de novembro en A Coruña e o 9 de marzo en Ourense. Isto para empezar, 17 de novembro en Lugo, 18 de novembro na Coruña, 9 de marzo en Ourense. Pero esta noite están aquí. Son a 1:45 da madrugada nunha noite de recantos. E ademais, Amaya, a Amaya vai ser esta noite xurado de recantos. Cuidado, nada, porque esta noite, ademais, na que se despiden 4. É dicir, todos semifinais esta noite. Noite dura nos recantos. Pero este é o momento de deleitarnos con el consorcio. Vamos alá. Tú y yo, y esta noche tan clara en la bahía. Tú y yo, tú eres el marinero, ese que tanto quiero, yo la que siempre espera, pensando en ti, mirando al mar, me trae la brisa un sabor a sal. Cuando regreses yo estaré sobre la arena, búscame, te abrazaré, me abrazarás, y nuestra casa del malecón será pequeña para llenar de amor tan grande. Tú y yo, y un nuevo adiós en esta mañana fría. Es el viento del norte que ya te está llamando, mientras a mí me llama la soledad, la soledad, la soledad, y ese vacío que dejas tú. Regresa pronto y piensa en mí, que yo te espero, pensando en ti, mirando al mar, me trae la brisa un sabor a sal. Cuando regreses yo estaré sobre la arena, búscame, te abrazaré, me abrazarás, y nuestra casa del malecón será pequeña para llenar de amor tan grande. Tú te abrazaré, y yo te abrazará, y un nuevo adiós en esta mañana fría. Tú te abrazaré, y yo te abrazará. Tú eres el marinero, ese que tanto quiero, yo la que siempre espera, pensando en ti. El consorcio. 1:10.
Venid conmigo si sois tan amables. Vamos a seguir jugando ahora con Carlos y con Amaya. A la escuelita, vamos. Ahora vamos a la escuela. Oye, estaba pensando mientras escuchaba esta preciosidad de canción. Sentaros, ahora que se sienten Amaya y Carlos en el centro, por favor. Iñaki y Estíbaliz. Estaba pensando, Amaya, mientras escuchaba esta canción. Esta canción es de José Luis Perales, ¿no? Sí, sí. Podéis hablar por el micro para que os oiga Sí, bien señor, en José el País Luis. Vasco. Esto son Me cosas olvida. Dime. La anterior. Puedes hablar por el micro. Es que esto lo tenemos en Galicia. En el País Vasco no sé si tenéis desco. ¿Cuál era la anterior? No, te lo decía. La anterior era Cantemos así Aleluya. Ah, Aleluya. Que era una canción de los mitos. De los mitos. Sí, de la época tuya de los mitos. Claro. De mi amigo Oscar, que estará por allá arriba. Que ya nos escucha del desde cielo y mía. Sí. ¿Ves? Aleluya. Muy agradecido de que la hayáis puesto porque me ha emocionado. Pues sí, que es muy bonita esa canción. bonita. No, yo decía que esta canción se va a convertir en un clásico del consorcio, esta de José Luis. Sí. De José Luis. A mí me encanta esta Ojalá, canción. oye, a mí también. Mira que es difícil, ya después de tantos éxitos que te vais encima y que se cuele una nueva. Ahora Sí, es difícil. es una canción. Bueno, venga, vamos a jugar. Venga, a ver qué pasa. A ver, ahora María le pregunta a Amaya. ¿Empezamos por Amaya? María Mera. Sí, estou aquí. Venga, ella le hace la Empezamos pregunta por a Amaya. A ver. ¿Qué me pregunta? E a pregunta para Amaya é: cal é a súa comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? La A ver de si ella, acertáis. Tú tienes que apuntar la de ella, Carlos. La de tuya. Amaya. Tienes muchas. ¿Tú cuál crees que es tu comida favorita, Amaya? No lo sabe ella. A ver se acierta. Porque antes, Galloso, non houbo nada de... Houbo un acerto, creo, No só. me digas que esta es... Sí, ¿tú crees que A es ver. la favorita de Amaya? Esa? Ah, No puedo poner todo lo que me pero eso, gusta a mí. eso chega, non sei, Amaya, porque eu creo que vades ben encamiñados. Pero dale la vuelta. Sí, ya está. No, Sí, no, sí, vale. sí. Dar la vuelta, por favor. ¡Ole! Bueno. Mira, además igual, bueno. ¿eh? ¡Qué morrazo! Aquí, esto no me lo creo yo. Esto no me lo creo yo tampoco, ¿eh? Yo no me lo Mira creo aquí. ni con patatas esto, ¿eh? Galloso, llevamos 50 años juntos. Ya. Si no voy a saber lo que le gusta. María, cámbiale las preguntas sobre la marcha, que yo creo que lleva mucho tiempo aquí y las leyeron ya. Bueno, estas creo que non a pode. Bueno, estaba para Carlos. Para Carlos. Cal é a Vamos a peor manía que tes, Carlos? A ver. Cal é a peor manía que ten, Carlos, Amaya? La manía así más... A ver, ¿tú La qué peor, la manía peor. crees que tienes? ¿Tu peor manía? ¿Cuál es la manía que tienes? Oye, aquí no duda mucho, ¿eh? A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo una manía. Estaba ¿Qué explicativa, quiere ¿eh? decir? Ahora no lo A explicas, ver. non acabo de entender. Damoslle volta a isto. Carlos di que a súa peor manía é que es eso de pelotazos? Pelotazas. Pelotazas. Pues que, un poco que soy un poco pelotazas, ¿no? Que me tomo la vida con demasiada calma a lo mejor. Que, bueno, pues que... Un pachorrudo. Pachorrón, un poco vago y todo eso. Vale, Bueno, pues- está ben. No, A ver, vai y por ahora a aí, ver cal é ¿eh? a manía que descubre Amaya de ti. Mira o que puxo Amaya. Vai por aí, Dejarse ¿eh? todas las cosas importantes, carné, pasaporte, en todos los sitios. Aí está, un pouco relajado demais, non? Exactamente. Pues sí que Un coincide, poco non? deixado, así un poco deixado. Sí A coincide, ver, sí borramos. coincide. Borramos Vamos ben con otra pregunta, en este caso para Para Amaya. A ver, a que lle A preguntamos. que lugar faría Amaya unha escapada? Aquí Eso lo sabemos rápidamente. todo. Eso lo Rápidamente. sabemos Oye, aquí ya... A ver, aquí algún se escribió, Amaya. Hay que poner ahí, Ahora Amaya. te toca a ti. ¿A dónde te irías? Tienes que Una escribir. escapada. O sea, una escapada. A ver. Me voy y vuelvo, A, ¿no? a Una ver que cosa puso aí rápida. Carlos. A ver, déxame espiar por aí. Ah! Pois volveron coincidir, Sí, eh? Tenerife, Canarias. Tal cual. Pero aquí hai moita Venga, conexión, creo que nos dá eh? tempo a outra máis ainda, non? Sí, para Carlos. Venga, unha última. Ahora a Carlos. Que canción do repertorio do consorcio lle gusta especialmente? Que canción le gusta máis a Carlos especialmente a de ti. vuestro repertorio? Sí, do consorcio. A ver, que canción é a que máis che gusta de todo o repertorio do consorcio? E tú cuál crees que é la canción que le gusta a él? Esto es difícil, ¿eh? Porque... complicada. A ver. Bueno, él vai a apuntar unha. A ver. Bueno, si acerta esta canción, si acerta esta pregunta, es que copiasteis en el examen.
copiasteis y va a haber suspenso y vais a volver en septiembre. A ver, Amaya, tú pon... Si mira cómo lo piensen, en una de estas van a aciertar, aunque me lo voy a creer. No, tú pon una del consorcio. Bueno, hay tantas como yo no te acuerdo. Además, joder, nos van a ganar. Amor de... Sí, ya estoy viendo, ya estoy viendo que nos van a a ganar. ver, Amaya puso... Bueno, Carlos puso Los Campanilleros, que efectivamente está. Y Amaya, Amor de Hombre. Bueno, dos canciones. Bueno, sí, bueno, de aquella manera. Bueno, es que... Bueno, pero tiene razón, están en todo. Nuestra historia es que es tan larga. Seguimos ou non? No, ya estamos, ahí ya. Venga, que ahora Está Amaya... claro que gañaron eles, ¿eh? Sí, gañaron Sí, eles. Bueno, Amaya, ahora tenemos que ir a los recantos dentro de un momento, ¿vale? A recantos, al jurado. Aquí de jurado. Tienes que ir de jurado hoy. En una noche, no diría que trágica, pero cerca de la tragedia. Sí. No, no es para eso. Tanto no, pero... No es para eso. Todo lo contrario. Tampoco todo lo contrario, que tristeza vaya a haber, Galloso. Bueno, estoy Bueno, con mucha suerte vosotros. para los concursantes, ¿eh? Sí, mucha suerte, efectivamente. Porque creo que llevan bastantes Sí, hombre, semanas, llevamos ¿no? ya 9 meses aquí juntos, 9 meses. así que claro, ahora ya empieza una Con cierta las ilusiones tristeza. que tendrán. Sí, bueno, Claro, ahora empieza lo bonito, claro. vosotros lo sabéis Pues bien. la A partir de compañera. ahora empieza lo bonito. claro. Bueno, un aplauso grande para el consorcio que esta noche está con nosotros. Buenas noites. Y en novembro veñen a cantar en directo. Xa anunciaremos as datas daquela outra vez. Un aplauso, el consorcio. Bueno, ¿qué tal, Xurxo, Pedro? ¿Cómo andamos? Bueno, veño aquí para decirvos que nos toquedes outra canción. ¿Qué canción nos interpretas a continuación? Vamos votar a Carolina, a saída da Carolina, veña. con un corno e con unha chapa de cervexiña. Esta vai nos gustar. Vamos a la con a revisión da Carolina. Ahí está. Atención, veña que vamos con recanto xa, ¿eh? A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con que bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. O creo cando pretende pasaban pola coroa. Pretenda, creo, pretenda que Roma todo perdoa. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. E dime con que bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. O carabel cando nace chamanlle carabeleño. Os fillos do señor cura chamanlle pai señor tío. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con que bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Xurxo Fernández e Pedro Lamas. Esta noite, dos grandes da nosa música tradicional. Tania Fuego, Manuel Andrade, outros grandes esta noite. Entramos xa na vida e no mundo recantos. Noite dura, noite dura. Están por aquí uns amigos nosos que veñen dende o fogar clínico San Rafael de Vigo, que é un fogar clínico que cumpren 75 anos e hoxe veñen a acompañarnos. Moi ben. Moitísimas gracias por estar esta noite con nós. De todo corazón. Moitísimas grazas. Grazas. Grazas por vir ata aquí e por divertirnos e por divertiros.
Gústame moito esa camiseta e o lema que pon aí na camiseta, Hai unha camiseta que pon aí. Enséñame isto. Vai ser que ninguén é perfecto. Pois vai ser. Que... Sí, ¡Home! Ai, non decía por iso, Decía porque que me gusta moito... Gústame moito o lema. Vai ser que ninguén é perfecto. A seguir bailando, Mira que fantásticos, Vai ser que ninguén é perfecto. Pois vai ser, Qué bonito tan lema, bonito, tan bonito. Bueno, ¿estáis preparados para esta noche, Tania, Manuel? Totalmente preparados. Manuel, sí, Tania. Yo sempre. A ver. Esas noites duras, de despedidas. Son noites de... Xa está chorando, Tania. Tania se está empezando a chorar. Sabe que se ten que despedir. Bueno, estamos moi contentos porque, mira, son discos... É o disco da Nova Imperial, nova orquestra que esta noite presentamos, pero porque ademais nesa orquestra pues están dos membros da familia de Recantos, ¿no? Pepe Barrán José Barrán. Sí, bueno, e xa direi, o noso amigo de Guitirí, Marco Roca. Así que é un placer que xa vos vemos rulando polo camiño da música, pola vida adiante. Moitísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos alá porque entramos en Recantos, Despois ven Dani Ríos, outra figura que sae da tele, e entramos en Recantos. Forte aplauso para Nova Imperial. A bailar, a bailar. Nada me importa porque tú no estás. Porque decirte que he llorado, porque decirte que lloré por ti. Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí. Esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. De rogar yo prefiero quedarme callado o esconder el dolor y que tú estés a mi lado. Me haces falta. Fue lo que pasó y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad, esa fue la magia que te enamoró. Es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Yo te quiero hacer sufrir, desde por olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Yo te quiero hacer sufrir, desde por olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Okay, I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Let me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Yeah, I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Let me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Soy yo. Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre prometí. Échame la culpa. Bueno, antes de que se marchen, Marco Roca, José Barrán y permitidme, ¿cómo te llamas, perdón? Ana. Ana,
Úrsula. Claro, porque a dianteira queda que se fala, todos metais, músico, piano, pero bueno, Ana e Úrsula que tamén forman parte desta banda Nova Imperial, na que están os nosos recanteiros, e home, sempre nos gusta presumir deso. Bueno, feliz verán, a traballar e moito. Graciñas. A darlle moita alegría a toda Galicia, vale? Nova Imperial, moitísimas gracias. Forte aplauso para eles. Esta noite aquí no lugar. Recantos, que noite tan interesante desta. Miren onde están os recanteiros. Ves que ainda que marchan, logo volven aquí en orquestras, sós, facendo de todo. Ima, chegaron máis fotos. Home, se chegaron fotos. Vamos alá, por favor. Están as redes que ferven. Así que imos ver esas fotiños que nos mandaron os morenos. Mira aquí, Juan Carlos, co-grandísimo, co-artista, Sergio Dal. Sí, Cando volves, señor, volverá pronto. Qué guapo, Non qué tardará, simpático. non tardará. Aquí temos a o del Río José, que nos di Lolita e Pepita como mellor actor da Costa da Morte, Miguel de Lira. Pois Aí está, bicos para Miguel e bicos para vos, as dúas. E aquí dinos Mari Carmen con Pitingo no Teatro da Luz en Gran Vía, Madrid. Moi ben, moi ben. Pitingo. Aquí dinos Luis, aquí teño un coactor Carlos Blanco. Saúdos, pois saúdos para ti e para Carlos Blanco, un bico enorme tamén. Oi, mira aquí, que nos din? Como o curmao de Zumosol. Roberto Rodríguez. Tamén ten que volver, Sí, señor. E aquí temos a Jacobo, que ten aí unha cun ministro fugaz, que tuvimos aí, ¿no? Maxim Huerta, pois aí estaba tamén Jacobo. Pois moi ben, tes unha foto cun ministro. Pois eso, que nos sigades mandando aí todas as fotos. Cancelo Luar 1134. Moi ben, son a 1:06 da madrugada. Cada vez xa estamos. Xa estamos porque aínda que Dani Ríos non é da familia de recantos, pero Dani naceu nun programa de televisión. Naceu nun programa de televisión, co que entón é unha estrela da música galega, pero da televisión de Galicia. Bueno, vamos a ver os ensaios. A ver que lle tocou a Lucía. Veña, imos ver, ton canción. Que che tocou esta noite? O Vagabundo. Xa que popularizaron Los Panchos. Que canción, un clásico universal. Sí, gran canción. Bueno, Lucía, que representa a Ourense Sur. A Lugo, a Terras de Lugo, representa a Lesca. Podemos adivinar que canción lle tocou, polo vestiario. A ver. Cale. Ole, ese lugar. Muy ben. Perfecto. Presentadas cancións, vamos a tomarnos un respiro con os artistas grandes da nosa terra. Sí, señor. Bueno, forte aplauso para Dani Ríos. Ole. E logo recantos, definitivamente. Veña, imos aló. Déxame voar, é o momento de escoitar o que dio meu corazón. Déxame voar, sei que nada pode sair mal. Se miro atrás hai alguén máis que sempre creu en mí. Se miro atrás estaba sempre ti, camiñando ao meu lado. E si me perdo entre lamentos, miras os meus ollos e disme quen son, reparas os destrozos do meu corazón. E si me perdo entre lamentos, miras meus ollos e dime quen son. Ti miras meus ollos, mira os meus ollos. Déxame xogar e intentalo unha vez máis antes de dicir que non. E se algo sae mal, só hai que buscar a solución. Se miro atrás hai alguén máis que sempre creu en mí. Se miro atrás estaba sempre ti, camiñando ao meu lado. E si me perdo entre lamentos, miras os meus ollos e disme quen son, reparas os destrozos do meu corazón. E si me
canso. Ti mira os meus ollos, mira os meus ollos. Dime canso, dime sempre canso. Dime canso, dime sempre canso. Mira os meus ollos, mira os meus ollos. Dime canso, os meus ollos, mira os meus ollos. Sempre canso, os meus olhos, mira os meus olhos. Dime canso, os meus olhos, mira os meus olhos. Dime sempre canso. Entre lamentos, miras os meus olhos e diz-me canso. Preparas os destrozos do meu coração. E se me perdo entre lamentos, mira os meus olhos. Ti mira os meus olhos, mira os meus olhos. Que arte, Muchísimas gracias. Dani Ríos. Dani Ríos nesta noite intensa de Luar, donde xa entra a recta final e o momento da gran emoción. Recantos. Polo recanto de Bergantiños, Marc Alonso. Hola Mar, moi boa noite. Noia Barbanza, Yesenia, que esta noite non nos puido acompañar, Yesenia mandamos un pico. Vicos desde aquí. Ourense Sur, Lucía Aral, que canta esta noite. Boa noite. Polo recanto da Terra Xa, Borja Fuentes, que tampouco está esta Borja, noite con unha nós, un oferta pico grande. grande. Terras de Lugo, Lesca, que tamén Hola canta esta Lesca, noite. que se canta. Polas terras de Ordes, María Vidal. Que tal María, boa noite. Terras de Pontevedra, Cristina Cimadevila. Hola Cristina. E polas terras do Eume, Ochilava. Ochilava, boa noite. Bueno, por favor, quen ten que vir para aquí? Recanteiras desta noite, Lesca e Lucía Aral. Moi ben, Lesca, Lucía, por favor. Bueno, son as dúas únicas que quedan por cantar nesta última rolda. Iso é. Por tanto, os puntos que hoxe obteñan sumados aos que xa obtiveron en roldas anteriores darán o resultado final e por tanto saberemos cal son os 4 mellores clasificados ou melloras, melloras que vayan á clasificadas. semifinal. De acordo? Iso. E os 4 que marcharán. Damos teléfonos. Damos Veña. teléfonos. Veña, que ustedes Vayan votan, apuntando. Para Lucía Aral o teléfono vai ser 988-606-81 e para Lesca 988-606-82. Se chaman dende Portugal, para Lucía 215-566-391 e para Lesca 215-566-392. Lucía, sempre o que vos toca o último día é inevitable, pero bueno. A mí tócame os principios e os finales, estou acostumbrada. Toco o principio, ¿no? O primer día, 15 de setembro, non olvido nunca, empecei con Xilava. Pues mira, oye. Bonito, verdad? Canto tempo levamos juntos xa aquí todos? Máis de 9 meses. Máis de 9 meses. Eso que realmente importa. Xa non é tanto, sí, como un parto, ala vai, agora xa acabou o conto. O que importa é eso. A partir de ahora é cando empeza o de verdad. Ahora empezo de verdad. Bueno, María, con que ven acompañado Ourense Sur? Pois a ver, esta noite tan especial con que ven acompañada Lucía Aral. A ver. Ben acompañada. Eu estou tamén moi ben acompañada, que son os fillos de Lucía. Creo que non pode estar mellor arroupada esta noite. Que tal? Boas noites. Boas noites. Como estivo Lucía esta semana? Como está vivindo esta... porque xa é hora paso a semifinal. Como foi? Ben. Sí. Sin nervios, ben. Sí. Ti que me dis, ben ou que? Porque cas... Ben, está tranquila, o que ten que fer é disfrutar e pasalo ben e non preocuparse de se paso ou non, que estamos aquí moita xente apoiando. E ti dasde así algún conselliño a túa nai ou así pola semana de como canta ou así, porque as fillas sempre somos así moi pesadas coas nais e sempre estamos enriba delas. Que lle dis? Seguro lle dis algo. Pois eu apoio e axudolle a que a actuación lle saia mellor, pero o importante é que ela o pase ben. Moi ben, bo consello este. Imos dar un paseño da man de Lucía e seguimos falando con eles.
A ver, que te parece este? Precioso, moi bonito. Sí, moi bonito. Ela é Ana Bereza, é unha diseñadora que ten as súas propias creacións, cousas preciosas que me pon para luar. Bueno, para mí es un placer muy grande trabajar con Lucía, porque es un encanto de persona, la música corre por sus venas, tiene muchísimo talento, y para mí es un orgullo muy grande ver mis creaciones en la tele. Gracias, Ana. Muy bien, gracias, corazón. Aquí estou con Pablo CM, o produtor do noso novo videoclip Lucía Aral e Juventud Latina, Chocolatito, que está tendo moito éxito en YouTube, así que estámonos animando a facer a versión en galego, Chocolatiño. Sí, realmente para mí fue muy especial haber trabajado con Lucía Aral en esta producción y le deseamos muchos éxitos en su nueva canción. Algo do que me sinto moi orgullosa de min é a alegría coa que canto en Recantos de Luar. E para iso eu teño que confrontar unha enfermidade crónica degenerativa que teño fai 18 anos, artrite reumatoide. Eu desde aquí, desde o meu local, todos os luns transmito en directo a través da canle de YouTube e Facebook un canal onde eu axudo a xente que ten enfermidades moi parecidas á miña para que leve con esa alegría a vida. Este é o campo da festa de Casares da Virxen e aquí deu Lucía o seu primeiro concerto con 5 aniños. E bueno, este ano estamos a ver se convencemos os mayordomos para que nos la volva a contratar e que nos dé o seu concierto outra vez aquí. O cura de Refoxos na misa o domingo dixo que todos votáramos por Lucía, que colléramos o teléfono na mão e que votáramos todos por Lucía. Así vedes tanta xentiña sempre apoiándome xunto con meus pais, familia, amigos, de verdade, con todo o corazón, moitísimas gracias por estar aí sempre. Se sabedes, o meu reto é o imposible. Vese que ten moitísimo apoio. Mira, Lucía xa está, se vedes aí, preparadísima, fermosísima no escenario, elegantísima. Mandamos agora un carro chío de cariño para lá, pro escenario. Tranquila, esta é tua noite e queremoste moito. Queremos te ver na final. Pois Lucía, os teus fillos queren te ver na final e nós, pois por que non tamén, con todos vostedes, Lucía Aral. Saber que son, nin de onde veño, nin a onde vou. Eu só quero ver teus lindos ollos, morena, tan cheos de amor. O sol brila no infinito e o mundo é tan pequeniño. Que importa saber quen son, nin de onde veño, nin a onde vou. Saber quen son, nin de onde veño, nin por donde vou. O que eu quero son os teus olliños, morena, tan cheos de amor. O sol brila no infinito e o mundo é tan pequeniño. Que importa saber quen son, nin de onde veño, nin por donde vou. E se me excusas de ser vagabundo, o meu destino é vivir así. Ser vagabundo é o propio mundo que vai ficando num céu azul. Que importa saber quen son, nin de onde veño, nin por onde vou. Eu só quero que me des o amor, que me dá a vida, que me dá calor. Por ser vagabundo, o meu destino é vivir así. Ser vagabundo é o propio mundo que vai ficando num céu azul. Que importa saber quen sou, nin de onde veño, nin a onde vou. Eu só quero que me des amor, que me dá a vida, que me dá calor. Que importa saber quen sou, nin de onde veño, nin a onde vou. Moitas gracias. Esta foi a proposta que nos fai Lucía Aral, defendendo o recanto de Ourense Sur, e agora vai vir o de Lugo, que representa Lesca. Ven, Lucía, ven para aquí. Lesca, preparada? Lista. Bueno, Lesca sempre está preparada.
sempre hai enerxía aí. Vámonos con María Mera, que ten amigos e amigas de Lesca. Enerxía Lesca ten. A ver que ven acompañando o recanto del Lugo a Lesca. Onde estades por aí? A ver que teño aquí dúas compañeiras de Lesca que me queren contar cousas moi interesantes. Que pasou coa canción de Lesca esta semana? A ver. Pois é unha canción que súa nai cantaba cando ela era pequena. E falle un montón ilusión cantala. Así que é unha canción especial para ela esta noite, mira que ben. Moito, moito. ¿Qué podemos decir de nuestra niña Lesca? Que la queremos mucho y la apoyamos, que es una campeona. Suerte. Imos, aí está Lesca xa indo para o escenario. Imos pasar agora con ela, falar cos seus amigos, cos seus familiares, e a volta volvemos a falar. En Lugo temos monumentos históricos como é a nosa muralla e monumentos artísticos como é a nosa Rubia da Cresta. Estás chegando casi ao final. Ánimo, Lesca, estamos moi orgullosos de ti. Ay, muchas gracias. Bota Lesca, Rubia de la Cresta. Gracias, Lesca, por este fantástica tempada que fixeches, que foi unha maravilla. Bota Lesca, a Rubia de la Cresta. Arriba, Lugo. Aquí temos os mellores queixos de Lugo e hainos na Praza de Abastos. Tamén temos boas cantantes, como esta Rubia da Cresta. Así que todos a votarlle, para que suba para arriba e gañemos. A ver, un mensaxe para o xurado de Luar. Hai que poñerlle 3 veces a Rubia da Cresta. A Rubia da Cresta! Tes empanada, bizcocho, pancenteo, pan, o que queiras. Aquí en Illán temos de todo. Ahora va la dieta. Que che dou? É que non podo comer nada, que estou a dieta. Vou vos confesar unha cousa. Antes nunca vi a Luar, pero desde que apareceu a Rubia da Cresta non perdo ningún viernes. Atopámonos no Dollo Berserkers, nome que ven dos guerreiros vikingos nórdicos. E Lesca, que é unha das nosas alumnas, leva sangue guerreira. Así que todos xuntos. Bota Lesca, a Rubia da Cresta. Certo é que sangue guerreira ten, porque sempre ten unha enerxía desbordante. Non sei como é con vos, pero... Un terremoto sempre, sí. Mira, de Lesca está preparadísima no escenario. Hoxe especialmente vexo emocionada. Moito, porque esa canción lle encanta. Sí. Pues, como credes que vai defender no escenario? Moi ben, moi ben. Mandámoslle un cariño forte para lá. Moita suerte, mami está contigo e os Crestis tamén. Suerte, Lesca, un beso. Pois con todos vostedes a Terremoto de Lugo, Lesca. A un lacito cabelo sobre o espello do río, eu toro miro o reflexo entre a jara e condío. Cando llega la reda borada e a lúa escapa do río, eu toriño quere entrar na auga, vai churrando todo enfadadiño. Ese toro enamorado da mesma lúa que abandona pola noite os seus irmáns, é pintado de olivinha bem madura, e chamou no campaneiro maiorar. O Romeo do monte sobre lo recebe, as estrelas polo ceo que o bañan de prata. E o toriño que bravío de casta valente, catro abano de colores semellan súa pata. A lúa los esta noite con unha bata de cola, é o toro que está guardando entre las aras sombra, na cara da agua do río onde dorme a luna lurera. O toriño que entra na agua e a vixía como a sentinela, e ese toro namorado da mesma lúa que abandona pola noite os seus irmáns, é pintado de olivinha ben madura, e
chamouno campaneiro maioral Axada que trae a noite Lavoulle a súa cara E agora Gracias. E así con este olé rematou a fase de clasificación para as semifinais. Despois de 9 meses, estas foron todas as actuacións dos recanteiros e recanteiras e agora 4 serán os semifinalistas e 2 deles chegarán a gran final. Efectivamente, aí Galloso. estamos, nos momentos finais de recantos, rematando a temporada, o ano, que temporada, 26. Sí, porque na tele teñen a veces de manías de contar temporadas no, por ano. Isto non é temporada, este é un ano inteiro. Anos e temporadas, todo xunto. Exactamente. Vamos a ver os Abrimos teléfonos. liñas, Sí, por favor. Abrimos liñas, recordamos os teléfonos. recordamos teléfonos para que vostedes poidan chamar. Para Lucía Aral, 988-606-81. Para Lesca, 988-606-82. Se chaman dende Portugal, para Lucía, 215-566-391 e para Lesca, 215-566-392. As liñas están abertas, Perfecto. xa vostedes poden chamar e votar por estas calquera das dúas recanteiras que o teñen complicado, A ver que pasa. Vamos a ver que empezar pasa. por Lucía. Empezamos por Lucía. Amaya, boas noites. Boas noites. Primero vamos a valorar a Lucía. Entonces primero va a empezar Tania, después seguirá Manuel de Andrade y ya por último tú. Y ya os pediré después la puntuación que le otorgáis cada uno, ¿de acuerdo? Vale. Va a empezar Tania. Tania es de una república independiente de Mazaricos, hablan un idioma diferente. Todo lo que no entiendas te lo traduce Manuel de Andrade. En caso que yo la entienda también, que eso también a veces no es así tampoco que tan fácil. Tania, empezamos hablando de Lucía. Es que a todo mundo a joder, ¿Qué tal lo pillaste tú primero, Amaya? ¿Cómo? Lo que dijo ahora no... No me... Nada. Tú no le digas nada, Manuel. Vale. Tú, Amaya, tranquila que estás entre amigos. Sí. Tú lo que Lo que no entiendes, tú dime que me paro y también sé hablar castellano un poco chapurrado, pero bueno, de aquella manera. No te preocupes que nunca salió nadie lesionado de aquí ni nada. Eso es muy importante. Bueno, venga, vamos a la... Bueno, boas noites, Lucía. Tania. Encántame esta Lucía Aral. Que pena non habelo descoberto antes. Para mí, se me deixas, non é tarde. Para mí non é tarde. Cantastes tan bonito, fixestes unha versión tan chula, tan sensual, justame tanto como sona a tua voz neste tipo de registro, que é unha pasada sensual, bonita, é que me encantoume. Descubrín unha Lucía Aral totalmente diferente. Gustoume unha frase que dixestes no vídeo de que o teu reto é conseguir o imposible. Pois o imposible ha de chegar. E algún día ese imposible non vai parar. Xa verás. Teño que deixarme levar polo que sentín esta noite, Lucía. Encantoume e quero darche todo o ánimo con esta nota. Creo que esta noite mereces esta nota, pero con mayúsculas. Eu vou che dar un 10. Esto empieza a ponerse emocionante. Manuel de Andrade a continuación. Oye, Andrade tampouco non me entendió. E dalle un 10 así, tras. Un 10 de Mazaricos, que vale o doble dun do de Melide. Toma, Moreno. Vale. Bueno, boas noites, Lucía. Hola, Andrade. Unha das mellores actuacións, é certo. Rendidos aos pés de Lucía, están aí que xurar, A veces atopamos o noso rexistro ou a forma de cantar ou esas variantes todas que hai para facer unha boa canción, atopámola pois moi tarde, a final de concurso casi. Ao mellor se isto estuveras facendo desde o principio, pois huberas recibido seguro que máis deces de Tania. De Tania, por lo menos. De Tania seguro que algún máis. E incluso a mellor tamén recibías
algún meu. A xente que está aquí, que está detrás das cámaras, todos, están facendo o seu traballo, pero eu invítote a que hoxe especialmente vexas na túa casa o vídeo, verás que iluminación máis bonita, que realización máis bonita do tema. Creo que hoxe todo saliu ben ao teu alrededor. Hai que darlle enhorabola a toda esa xente sempre que... Hai que dar grandes porque axuda moito. Que fai que teñamos actuacións maravillosas, nos recordo aí para poñer na nosa casa. Seguro que a Malla vai decirche un montón de cousas, o sea que eu xa paso a dar a miña nota. A ver, desde un Tania e un 8 de Manuel de Andrade. 18 polo momento. 18 puntos polo momento. Amaya Uranga. Yo no tengo muchas cosas que decir porque, lo siento, mi niña, pero no es la primera vez que te escucho, porque yo no estaba aquí. Claro. Y me ha gustado mucho. Me ha quedado. No sé cómo decirte, me sonaba cariñoso. Es lo que te puedo Creo que decir. por primera vez fue no puedo decir 100% yo. mucho más. 100% yo, como soy normalmente. Pero lo conseguí gracias a Recanto. Lo había dicho otras veces y yo llevé muchos palos en la vida y la verdad aquí, ya te digo, aunque sea tarde, a mí me valió la pena porque voy feliz recuperando la Lucía que era. Muy bien, Lucía, qué bonito, qué bonito. Ahora me toca a mí poner la nota. A ver. Amaya, pon o seu dedo sobre a pizarra. ¡Ole! 28 puntos para Lucía Aral. 28. Muy buena puntuación. Con ese de... Oye, 28 puntos, moi boa puntuación. Bueno, Sí, señor. ahora damos ya volta e os poñemos de novo a cero porque ahora comenzará a valoración e Para puntuación de Lesca. Empezando outra vez por Tania Fuajo. Lesca, cantos anos levas en Galicia? 13. 13. 13. Porque hai que decir que ti es de... Venezuela, de Si Caracas. acaso hai alguén que... Atención, público do lugar. Escoitade ben o que vou dicir. Venezolana cantando rumba en gallego. Isto só pasa no lugar. Certo é, Tania. Tocouche unha canción super, hiper, mega, super mogollón que lo flipas de trampa. Porque é unha canción que máis ou menos case todo o mundo cantamos algunha vez cando nos estamos duchando, que parece super fácil de cantar e non, señores, é super difícil de cantar esta canción. Se lle sumamos que hai que cantarla en gallego, que eres venezolana e que tes que darlle ese deje da rumba, defendéchelo a morir. Eso indiscutible. Gracias. Sí que é certo que para min non foi a mellor noite de Lesca. Non foi a noite que máis me gustastes. Pero sí que admiro de ti e me vai sorprendendo fase tras fase que sempre sabes darlle o teu toque persoal aos temas. E os teus temas siguen soando a Lesca e siguen sendo defendidos dunha maneira moi persoal. Que aí o chapetaco chan, que dastes ti sin referencia dos pinjanillos do oído, ninguén se enterou, seguistes como unha jabata e eso tamén hai que valoralo. Gracias. Preguntábache cantos anos levaba, porque agora voume sincerar aquí, estamos en familia. Preguntábache canto tempo levabas en Galicia, porque eu vinche aquel primeiro ano que ti chegastes a Galicia. Tania Fuego tiña 16 anos e vinche cantar co grupo Álcar de Portonovo. Xa choveu. Aquele día xa me namorei da túa voz, porque dixen, Dios, que tía tan camaleónica, e gustábame como cantabas, eu era unha rapariga. Así que admíroche, tía, admíroche de todo o corazón. Esta noite vou chegar a 9. Bueno, empezamos con 9 puntos para Lesca. Para Lesca. Puntuacións altas. Continuamos esta con noite. Manuel de Andrade a ver que pasa. que di e que puntúas. Amaya, dame un pouco de airillo antes. Un pouco de aire empezar. aí, porque... Esto é un luxo, que Amaya me dé así aire acondicionado Qué deste pillo, manual. Lucía. Esto é maravilloso. Gracias, Amaya, gracias. De nada. Bueno, tampouco para tanto. É un sol. Oh, mira, Lucía tamén como...
Se ela pide, eu tamén lle dou, Sí. claro. Vamos con Vamos Lesca e a puntuación de Lesca, a ver. Vale. Hai chinos que falan mellor o galego que a ti, eso fijo. Seguro. Bueno, hai moito chino ahora aquí falando galego. Conozco, de verdad. Que hai moito chino xa en Eu Galicia. conozco. E falando que ben non galego. fala mellor que entendín mí. casi nada da canción, casi nada. Eu non sei que non entendín casi nada da letra da canción. Non sei como Tania non di nada de eso, Tú entendiches ben a canción, Tania, en serio? Eu entendín todo, Vale, porque vale. eu xa teño Vale. un idioma Xa. internacional diferente, Xa. entendo todo. Bueno, se eso era galego, eu falo en inglés ahora mismo, pero no. Tes ese problema e arrástralo durante todo o concurso, vale? A canción esta de O Toro e a Lúa estaba fantástica se fixeras pois un dueto con Chilaba, que ele é moi toro, e hubiera quedado maravilloso. Podedes aplaudir, ainda que sea moi tarde. De que sea tarde, podedes aplaudir. Eu cando rematache esa canción e vía tanta xente de pé e aplaudindo, e todo iso dixo, canta xente hai que entende pouco de música. Doeulles, doeulles. Eu son un deles. Bueno, pero sabes, aquí estou moito tempo, xa me dirás ti por qué. Bueno, Lesca. Vamos os puntos de Andrade para Lesca. Un 8 para Lesca. Ben. 17 polo momento, Moi ben, moi ben. Boa 17 puntuación. polo momento. E agora faltanos a Maya. Qué Uranga. difícil es. Es que a mí me pareció también que tiene mucho mérito. O sea, venezolana, viene a Galicia y canta en gallego. Sí, unha copla española Unha rumba. como, sí, unha rumba... Excepto... Sí, complicado. Complicado. Pues... Se lo pusieron difícil, eso es cierto. Sí. Se lo pusieron difícil. Y llegas de repente y te dicen, aquí, de jurado. Nunha noite, ademais, na que... É complicada. Difícil, porque vai haber despedidas, a ver quen se clasifica para a semifinal. Bueno, a ti que che pareceu? En xeral, a ti que te pareceu? A mí me parece que le voy a poner un 9. Muy bien. Bien. Pues muy bien. 26. 26 Sí, puntos, sí, sí. falo ben. 26, ¿no? Y Lucía Oye, Piña muy bien, no muy me bien, acuerdo muy bien. besa. Pero ahí está o contador. 26. Bueno, A ver, vamos para aquí bueno, para adiante. agora falta o que falta. É dicir, o público de casa... Sí, ainda ten que Esperad aí, falar, porque que ás veces dan a volta os marcadores. Sí, esperad sentados porque pode haber empates. E entón, se hai empates, claro. hai que salir a cantar aí, etcétera, etcétera. E volver Vale. valorar. Bien. Entón, primeiro vamos ver os resultados das chamadas telefónicas. Iso. Porcentaxes. A ver como repartiron as chamadas. E a ver en como votos. queda a puntuación. Eso. E a ver como queda depois a puntuación de Lucía e Lesca dentro do conxunto total. Por agora bastante igualadas. Bien. 28, Sí. 26. Estuvo moi ben. Sí, sí, Moi, sí, moi, sí. moi igualadas. O jurado estuvo igualado. E cos votos da casa, Mira, pois da casa tamén. Da volta quedan igual, Sí, ¿no? sí. A ver como queda. Bueno, ahora queda... 6 para... Bien. Ai, non, Ahora para queda, Lucía é que ahora 4 queda para un punto. Queda Un punto que teñen que otorgar os compañeiros. Estamos preparados, non? Marc, a quen lle das o teu punto? O meu A punto- Lucía ou a Lesca? O meu punto vai para Lucía. Por qué? Porque Lesca a mí encanta, é unha persona que ten é supernatural, polifacética, é esa hostia, va. Pero a mí Lucía hoxe sorprendiume moito. A verdade é que foi a mellor actuación túa para min, vale? Pois un punto para Lucía. María, xa que estás aí na dereita. Na punta. Pois o meu voto, a pesar de que, bueno, gustanme as dúas, para Lucía Aral, pola esa sensualidade que mostrou hoxe, esa luz que tiñas no escenario. Van 2 puntos ou 2 votos. Cristina. O meu punto vai para Lucía porque eu considero que desde que empezaches melloraches moito eso valor. Moi ben, van 3 puntos. Se queda, por último, Chilaba. Para quen vai? Bueno, o meu punto vai para Lesca porque temos unha conta pendiente que quero cumplila para ver a Andrade vestido de rosa. Bueno, entón son 3 puntos, ¿no? ¿Para quen iba este último voto de Chilaba? Este foi para Lesca. Para Lesca, pero... 3 son. En calquera caso, por tanto, Lucía que se leva o voto dos compañeros. Así que este é o resultado final desta noite. Atención, porque hai que sumar esta puntuación de hoxe
de Lucía e Lesca, os puntos que las conseguiron, aí están, bueno, 35-30, vale? Lucía, Bien, 35, ahora Lesca, chega o 30. momento da verdade. Ahora chega a tábua final, Agora a tábua chega xeral. o momento da verdade. A ver Preparados. como queda iso. Porque os 4 mellores clasificados son os semifinalistas de Recantos 2018. Efectivamente. Estamos no 2018, que estas Sí, horas no. xa non sei que O sea, ano sí, sí, Ai, no vai! María! Aí está, Ochilaba, 103 puntos, Marc Alonso, 98, Lesca, 97 e María Vidal, 96. Pero aí está! Ese é o conxunto da semifinal. Bueno, a ver. Que tensión, rápidamente, por favor, compañeiros, vamos facer os sorteos da primeira semifinal da Veña. próxima semana. Así que, por favor, ¿dónde está Peixeira? Xa tiña que estar aquí, ¿no? Sí, que Xa teñan que ir estar coas aquí. bolas e así, Sí, ¿no? Bueno, Para facer mientras me van colocando os compañeiros, por favor, aqueles que quedan fora, aqueles que se despiden, que queren despedirse poden dicir Que algo. son Cristina, María... No, María No, no, María, Lucía, son Lucía. perdóname. Son os dos que quedan porque Lucía y para non podían Carolina, estar. Borja Perfecto. y Lucía. Yesenia que non están esta noite. Pues escoitamos. O empezamos por Cristina. Bueno, veña, pues Cristina, que como acabamos de escoitar a Lucía, e deixamos a Lucía para o final. Veña. A ver, mientras tanto Quitada vamos música. colocando xa... A ver, Cristina. É que non quero chorar, é que a música é esa. Non vas chorar, A música fixo. esa, quitade a música, hombre. A ver, esa música fora logo. Bueno, eu quería darles gracias ao programa por... É que lle prometín a miña abuela que non iba a chorar. Abuela, non vai chorar, si chora tranquila, que está con nós. Pero é normal, como non se vai chorar unha noite así? É Claro, normal. pero son emocións bonitas, Claro que tranquila. sí. Cristina. Por darme a oportunidade de poder estar aquí, a todos os que me apoyaron aquí e fora, en Montevideo, en Ginebra, en moitos sitios, ao xurado, porque gracias a él aprendi moitas cousas, aos meus compañeiros. Ole. Muy bien, Lucía, muy bien. En especial a familia que teño en Cedeira ahora. Ves, a familia de Cedeira, muy ben. Bueno, desearlle suerte nada máis a todos. Moi ben, moitas gracias, Moitísimas Cristina. gracias. Moitísimas gracias. Escoitamos a Lucía Aral, por favor. Parar o tempo que tiña ela, non? Que eu sou un pouco máis larga. Non moito, pero bueno. Un chisquín. A ver, como vos dixen, eu cheguei a Recantos, o culpable está aí. É a deuda. É como un fillo para min, inda que non o sea, e el foi o que me estuvo dicindo vai, o 2 anos que non quería. Tiña outra idea, de verdad, de Recantos, de lugar. A ver, non pensara que era de mala xente, ni moito menos, pero si pensei... No, algo sí, algo somos, que cambiabades un pouco o estilo de un... Eu son sincera, sempre fui sincera, sabedelo, verdad? Pero a verdade é que voume cunha grata sorpresa daqui. É que isto é totalmente diferente a como a xente pensa. É unha grandísima oportunidade, animamos a todos a que pasedes por algo así. De verdad, eu viña ca alma rota, viña sin ilusións, viña sin ganas, obrigada. E marchome de verdad feliz. Non marcho chorando porque marcho moi feliz, de verdad. Haberme ganado por fin algún 10 por aí, haberme ganado o corazón dos meus compañeros un pouquiño, porque teño que decir que sentime un pouquiño afastada de vos. E douvos a razón toda do mundo. Pido vos disculpas porque xa vos digo, viña ca alma rota. A min fixeronme a vida, realmente. E hai que ganei uns amigos. Eu sempre quixen que todo fora recto. Que bonito. Gracias, de verdad. Que bonito. Bravo. Decir aos compañeros que non están aquí, os que están aí abaixo e os que están na súa casa, que contan comigo para calquera proxecto, para todo o que eu poida facer, que temos proxectos aí, o móvil do pintor, un tema que fixemos entre todos, témolo aí para facer, querémolo vir presentar a Luan. Moi ben, Lucía. Os canteiros. Claro que sí. Algo máis, Lucía? Pequeniño. Acabamos aí. Dar moitas gracias, por favor, a meus papás, a toda a familia, vou generalizar porque iso non é moito. A toda a familia, a todos que estuveron apoiándome, meus fillos, meu marido, os veciños, de todo. Meu jefe, todos por aí. E darlle tamén gracias a todos os veciños dos outros pueblos que tamén apoyaron. Todas as oportunidades que deste aquí maquilladoras, regidores, bueno, é que sodes tantos, jurados,
Somos unha chea, sí, non acabaríamos Equipo de mañá. Luar completa, José Mañá Miguel, domingo, Pedro, mañá todos. É que domingo, non nos sí, podo no, no, nombrar porque non acabo nunca. No, por eso digo, acabaríamos o domingo. E nada máis, que me vou feliz ademais porque me vou de vacacións ca miña filla a Lloret unha semana. Moi Que ben, alegría. bueno, a celebralo. Actuar, ela vai ter o seu primer concierto como bailarina. Ai, que ben. Estupendo. E vamos representar a Galicia en Moi Lloret. ben. Vale? Moi ben. Así Pois, que, nada. encantados de Verémonos tervos pronto, coñecido. Vale? Gracias por todo a todos. Encantados de tervos coñecido. Bueno, Amaya, como vamos a procederse ao sorteo, disculpámoste, acompañades a Amaya, por favor. Te damos un beso grande, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a sortear ahora para ver cómo son las semifinais. Ven con nosotros. Espera. Un aplauso grande para Amaya Uranga, que esta noite foi xurado dos recantos. Bueno, moitísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos antes de que vengáis a Galicia. Y suerte. Amaya Uranga, moitísimas gracias. Hasta luego. A ver, Galloso, Bueno, chamamos aquí por os favor, nosos Inma, entramos Cookie, Ana, rápidamente ese Rocío. sorteo para a vindeira semana. A ver. A ver, aí quen lle están. toca con quen, non? Son os nomes dos 4 recanteiros que teñen que estar aí, vale? Vámoslo comprobar agora. Perdón, María. Non pasa nada. Vamos, primeira semifinal, que será o próximo venres. Que extraian bolas Cookie, primeira, ou quen empeza? Vale. Veña. Non remexiches nada, Abre. Cookie. Abre e permanece, por favor, con nome ensinado a cámara. Que, atención. O Chilaba. Chilaba, por favor, Chilaba. Colócate diante, ven para aquí, Chilaba. Chilaba, A por favor. palestra, Chilaba. E Rocío extrae a segunda das bolas. Enfróntase, Chilaba. Chilaba contra... Vamos alá. Por lo menos remexeu algo, Rocío, porque Sí, Cookie non claro. remexeu Dame un algo. pouco de xogo de tensión. E permanece tamén con el ensinando a cámara, Rocío, por favor. Lesca. O próximo venres, por tanto, Duelo de Ima, crestas saca outra outra vez. bola, que aí deben de estar, obviamente. A ver quen ten que estar. María. María, Mar. María Vidal. María Vidal, efectivamente. E vamos coa última, por favor, a niña. Que é a de... Ten que ser, Marc. Porque vexades que non hai trampa nin cartón, Sorteo feito con... Aí está, Marc Alonso. Marc Alonso, bueno, isto será dentro de dos venres. Oye, unha cousa, non entendo como a xente se puido queixar de tanto calor esta noite, tendo esta mariña aquí de Javier, que nos daba unha brisiña do mar de Javier Varela Villot, un acuarelista magnífico. Bueno, os nosos grafiteiros inspiráronse na obra de Javier Varela Villot, un home de Vigo que viviu en Ourense, faleceu en Oleiros, na Coruña, e home, realmente eran as acuarelas preciosas, dos acuarelistas máis maravillosos que temos na nosa terra. E non entendo, 52 grados tivemos hoxe aquí, máis ou menos, 51 aproximadamente. Como resistimos, Buena vindeira semana, vémonos aquí, que saiban que é a primeira semifinal. Sabemos que Estará Lesca con Chilaba. Lesca e Chilaba. Primeira Duelo semifinal. de crestas, Esto outra é vez. dentro de 7 días. Bueno, se marchámonos un pouco máis cedo. 2:45 da madrugada. Boas noites. Que bamboleen ben mañá. Gracias a todos.